obebu ekutia waba ni kunu ho ni kun papa bi wan pie bla ne ndi nkomo fa me chop money blame enkwala na bo enye nsem bi sa beble a no ntimi kra mbobo ni nyina so ewo ha na odede sa na etete me ntimi kra ni mene na nkoda na me ya ne se me beto no ntimi fa me kwan be ma no mom na ebu me kwase a enso mekwasa adwuma mene ne ye nyina ayekwa mesesa me nyama nyina e na me koye na mesesa me nyama koye no kra no be ma no de me kwa waju kra se mi enyama na mesesa e de koye na ye ni nyama ana me se e ba ne sen na ye wo nyama me kwa waju ho na me ko kirechire mu kire wom e na mo se da bi enti o manje bibi e mfi mi nsem amfa ma no e na me de kwatena me baabi mi di me pa e de hwe me ba mi bisa ni sika bi mpo na ewo mu na oba na osan ba na wale ase no wantimi antena ana be ma no esan ba mi nchen biem e no san ne me be kan se ye nsan tena enti me ka cha ne se mi ntimi ne ntena saa keke na kwase ebuo de tosu mienu ensan ba nti saa de ne obeya me ho ade ono so te ase na emom sikasem ana me se meboa no enti meboa no me kwaso ne ne ye adwuma mi kan otwaja ono akasa woni machine a ye di twambia no me na me yo operator girl a me ne ko ye kwotwa esan papai na ye koye se adwuma ne nyina ye ya ahoboa de nyama no ko market a na wato nyama kakra na de abafie enti tina me sane ne tina second one na chese me bushi ni dia enim ho hwe ye me ni mienu afa da koro na me ho na mete no eya meta akwa madam fu bi ho na me sumi ye adwuma nti me ba me bedi be na wotwe ana nansa e wo ne ho na masan akọ enti emla bi me ba fie a me be hu empaboa bi wo fie ho na me bisa no ho asem me bisa no se ne wo fa ase bi dia ampa na ne wo fa ase bi nso ebetena aye nchen ne wo fa ase ye fe ne ya nti eyo no na mi ni ho no obeka mechi na me se da kro me wo bebi a me ye adwuma ye chebi amanfrum ana me hia ababa wa bi minimu na che eno hu mi na ofle me eno se o mi hu wa che me se an ana edidi nkomo no se na nti wo no kofi ne ye mba paninu no me ba paninu papa no ye ka ne ho asem enti kofi no ohwe oba no ana wanya no ho a wakoye oba foforo ho ade nukura ni eto me so menso no manshada ama na hu se ehame anase ehame enti mantimi anje so papa ene dididi nkomo ana me de ba afie me ba blante yi won so bibia ankyere se waware na ne wawale wa hifa na me hu enti me bo mitiri mpo se me ba fie anadwubi be ya 9 to 10 ana me bedu achimasafo me fiche bia man from bedu achimasafo me bedu ye no ampa no ba bi te me gate anu me dia man kasa se ye dan ya me ba me mbago mini bebi akisha me kofa ki me bie eho na menim se me nenete enti me ye se me wura dan nim pe no ba no sore ye e no kroso no wo gate na no ana me se adan o se me kwahi ana me se me kwa me dem wante mase me so mante nase o se ono ye be ma no eyire ni kunu ne be ma no na be ma no o so ompeme mi mfiri ho nko ebe ye ntokwa oba na na wura dem na chese o ma park mi nyama krasi ho deda bag o ma park mi nyama si mu no peja bag no 87.9 ana odi be si abonten ma me se so mu na jekọ na be ma ne se ompew ana me koye ene ntokwa de esi pa ana nadwo no me nya moto mpo anya ka me nai ne me ba o hye mechi ana me de kopie me papa ho me koye me kobo mama ne ene esu ni areho mi di beble ana me twa ma asem so enya aba ana me san kọ kuro na me di pa wo so no mamu nsem dwuma die eso enie
Mama ya na awurade asefi so ye na nadoye ewo hoda ena so de akyeye kakra wasana abosom na eguso ya ye pimpini so aye koyanim na ye hye na wotwi asefufuro idie na ho abehia pa se ye pe bibia na wotwi ye de bebo ye ntema anom eno ntia no pa wie ba bia wo a wutie mi bia no ma menka nche se eya ma waseda eno so enchen wadesre maseda no eno so enchen wadesre ye woni pa bi ohono ma da biara dra so ko ni nkotodwa anim na wo bom paye a eya desre papa ye miseyo awrade ye miseyo twedi ampo ye miseyo na so ni wura fi se eniema bi akoso e wa abrabom atwedi ampo na de adom no am e wo se wotimi eda ho ase eno temene wo a ye kristofo ye agidifo yi dako anasa na wotwe ana abosomi bi kura wo ho a hyeda tusi ho no mo se sa abosomi die e ya seda ena mede ma mebofo wodi hyeda tusi wa ne das ya ne hwe ensunsu aso asase dane gratitude na wodi ma twedi ampo ne enfa so a ebefiri so ede aba afeya famra ye ne enipa ye ho ntam ya na ye ta aka se ewiase boafo na eye no kure pa boafo de na enso bu nkompo na hwe wachi a ye woni pa bia waso wonsa ede wadru ba bia enam se wanye bre anana sie ntinom ene sa nipa no wontimi nkwa ne nkyɛn enkopa mu abiem eno nti abra bom so obi aboa wo panyi a e wasada ne da wotimi kaye na woda na se woda ase a wo ma se da no edo so kyɛn wadesere no eno ena twedi ampon ede bi ap wuso na afi ye ho ntam so no nipa so ede bi ap wuso medin ade ama Serwaa Sarpong ne so me na me hwe kire ede ama Marcos ba bia wo bia ye ne atiefo ya feel papa we can't wait to have you back eno nti ye da nyame ase ye rimsasa abre ho ye papa ya film wuni wai de empa ye no a ene de ta wachi se twedi ampon wan san enwawa kakra no fa meka yensa e wasomdwem mene mabajafo nyina ye krado ya ne so ye de akoma mu nsam ye de ebesom wona na akua koko e wa hasei Pastor Julius na ba Evangelist Samuel Mensa ena fei nana yire won mu nyina aye ready e wa hasei ya ena so akoma mu nsam ye de esom wasibo so nya pie mu ne de na cha se no ano producer no eye Ishmael Haywood nana yaw ene Belucha Dalman so eti ena wo hwe yen e wo Facebook no eso ye be chan komo no ase na ye ne maame afia Serwaa ye no atwen komo maame akwaba ye no bapa said ye wagye adam na ye kama pa na nso bomoden na eba kasemo no maame na asa na no me kanfo e de akere wo se nwuma kuo bebre aso ye mum donko ebo penso ye hia yen e wo nua TV no eso nam se obehwe yen e wo nua TV so na nipa ne na atwen komo e wo hu nipa ban ye ne no atwen komo prempre yan fasida ema Rabi 1 TV o se Chrome TV e na Papa B TV Facebook fo ye chiachia mbo ye chiachia mom e ya Akoma 87.9 nimsasa abre mo aye krado ya mogina so momoden na monhye emayen YouTube Akoma FM 879 Adepa Information Center de she wokotwi mu tie yen Adepa Information Center no eso Big Love Radio was Spain Ghana Radio so bie mu papa was London no emom na asaso na Akoma mu Nsem fan club for wie enchia sonko kra na ye de eso mo na bebre Information Center one ye wokoma obodumase wo mu tie yen modoson Information Centers ni ba bibia wo tie yen efa bia na wie aseda na ye de ema wo afema me afia Serwaa wa ye ready de akwa ba biem ready ya no bapa aha wo firi hin na ba ye me pa cho me fira fija asa sokore okay e de na do nam me pa cho wadaro mama ne nyina ne se sister bi de ka akire manam me yonko anua eno no eti dan me ko odwom eno hom no se sister me yompo nam se adade ankoma no se mase me baba ni kunu ni papa no esoje no ba retire na onu obi a ohwe no ono kwa na tie woni yire eti ebesre ono ade wakwa akoma na wonam sister eye os afia me nka bone nkyere wo da nam se sa suyo 31st December nam call se hweba kwai 31st December 2022 okay na just afrase enko last year asma can afrase enko mo ne edi okay 81st me ko 31st nti ade ache first no na me bae eti mba na me pese meko o musi mi so twemia to 3rd March ana me ko afia yi eti asa meko ne baba mu a ono so na ono na nam ne so anase ne besre me
Akoma papa no. To ono kwa na ne bekoye. Akoya papa no. Sa 31st no. Afada makwa akodu kro num. Ese ba mu ai kan ye me beko no. O ka kire me say. O ba hwa me nkwala mienu school. Afon ba bio sport ama me. Me kodu ho boso me ese akwa boso me na papa no bonso. O maji bonso no amma tena ho. Afa boso me ese akwa boso me nan. Minti kuta minti jame. Enam sa na ba mu ayi oba kromo no okoso wankra me meti no asan ba se kwaso kore ne yire ho etimi fra ne yire no aka sasam jo aniama wo ye no enya me de wo ba se ma sa na aka se yo mu na ba hwe ankwala ne nanam so me kwala ne nyam nam hwe mienu but mo se ba bo mienu dia ya sa dia sa mo hwe ankwala no Mami afia se wa wonim enkomo no me pese ye ti ase pa wanka se wanya mfie sen pa cho se mo 53 years 53 years et mami afia se wa wo 53 years na wo manan me nananom o nananom ye nan na o ma ye sen me mama wo 7 me papa ma saba ko fiti aka 6 okay na o nananom nan na ne o motie ana ase abemo abi se obesre ma ware abemo ne din de say odijo adwamo okay officer hiba kwai eti enkoman fa ye shasia kwadwamu ano oye hwan kwadwamu enti fa ye shasia wadara matemde ase eti kwadwamu ani ya papa ne ba ne mo kwadwamu anase ana be ka kire me se kwadwamu ane so pa oba komane papa one ne yere eti omo fra ma me ko mu fie ho edi 3 days omo ba nan ba me ho omo ba na mba wa ba ko ho ene mbe kasai se omudi me koma papa na ware ko pese odin sanam se onya abotere na obi a wan san tia po no pese me ko ho na papa ho to na bresem no obefia ba me ho ade eti me kodu kro no so no hana mu se papa no ne yira ya wedding papa no te ho mo kwa okay ya den ya ebeba o me de mra o mu de bibia se ko ne mo chop money de bosume so 1000 no mo de ma ya bosume se me nkola nya sika ko bi okutam bia na ma ne ba eti mina tse omo ayi no de na ehu me fifi mu kwa kire saa eti ma de abosomi num afede ho no ma hu anyama ko de na ko so busuan ko hye obi aka kire me na ne ti atwa ma sa ko dwa mu ase ama me ne papa ent na ho biem wana de me ko taje sa me ba na sa je sa mba de ya de ma ko do me nkola ko so ma ye nkola no e do ma ko sa hwiba kwa ho me sa yi nkola sa de nkola na ba busuan tena asempre nan abamu ase dawon pene emma mafia se wani papa no ensa atena biem enam se ne wuda jambe kwan na me kwala no ko school hatu da jambe kwan na kwala no ko school abamu ase da na na sese wo son da ye bla bi so ka se mo no so se wa ya che se wo son da no na me beti adwaye atwumeto abondwam ai asam se na moka ena busuafo monye namba no na mo fra ba na musa no ombu sana oso nyanyam yanim wande wan ko timi kasa asam ne dan wo hu saa de ba mu ane ka no de ko so ide afa de kwatwa jam kwa wo se da bi jesam bedro afijasa sokore na bedro afijasa sokore dia obeja me kwan me ba wo tane na otwe miensa na sajuma me kwa ye papa no twetwe ne se mina mi shevu ne mi yina mi shevu na ni ma no ni ma jara no na mu sam de mitumi enka papa no no woni meti asesena bone maame mi wo evidence wa ha e kire sasma me ka nyina wo ba sa pa ja na sa me hudu bini no a sabe sam prabiasa baka sa me hudu nkate ya ayen kwan eti brad ya mako bra papa sabe ka sa me mra ya etiefo emu ya anopa wie ma bro maame no evidence nya botre na ya juada ena ya juada etiefo obi ana zabre yi yewe man na fe no anya betie bi ne nkatenkwan bi na wo temi na yesro fa chaye ese no fa chaye pa won sheda ani bre na ama na basa na ni abrenti asra mo fa nche eti wani abre menim se wani abre panti ensam no boni nyina ne ehwe kwase ebo be na se enti am ba eti se wadaru man bedru o se me medru ha onya me kwan nam jame kwan wuda jame kwan a me ha dan ya wo sa hwiba kwa metrem mo ha me na no papa bi adi abamo se da je se medru afijasa so koreansa mame me ba ma me 3.5 350 Ghana cedis e bedru ko si 500 aya me ka ma friend asa boka afuna ba bedru a
o chire na o chimiensa akwankwaja na oso ojam obia me ka hwe chire me na ti se mo ye de media kwa den eti se kwadwa mo asemme se na kuwa ne me se me ko hwe papa nkoti ajanan na kwadwa mo asese onya me kwan dia na me su ne kwa ka me 200 million because as papa me ne dai ye family ni master na da ba ko ena pa ba ko so me ne dai da na chitim so ba ne na wokunu o da na chi ana ne me da na chi me ne dai uni ni shia na yes ye shia na mame ye shia na some brother so ya na su kwati ngui me ne dai ye shia na eti no da fa ko se de o si to na fa ko na se biam di so ko sin ho na onware na se mimi nyina onware eti biam sumi ya de tetwa sam gisapon dwa no minam siesem machina taade na se de na odware ne de na wana na frɛ match wana se papa na match de me ya nyabi atimi frɛ but wana na ta frɛ so watena ho acha ne ho kyere no me match asa ho kyere da hia me sa to request de a ese me ne bie no otimi ya yes ya juma I see ya juma sa de me enu ko batimi akọ wo jare ko me so bakọ sa wu ya ahode wom Akoma FM etini ba ne se da oma me hwe ne bie etim ni madwen kwa onya ya wodi ni kwa okro nso abosum nsia o se oma me hwe papa ne bie maba na mo meji 200 million because me di kura na on chaki no chia meka papa me ne die papa no nyare twa so oja me kwan ena ne de waka papa no me ka me ba ya etikọ dom we meji 200 million onya me kwan no kom baby. Okay. And we tell you point by point. Net here for TS. Papa no wanya mfie say. Papa and abro 70 years. Papa no bro 70 years. Papa ni din say. Akoma FM. Odi awade. Papa ndi awade. No soldier na o soldier. O soldier. O soldier ya awade. Soldier ya awade. Okay. Na just say o soldier de ne hu ni asem. Papa ni de mi janya mi anim. Ne mo ne onya me he. Ba ya mo ano na just say kodwa mo ano. Kodwa mo a. Yes. Ne be so obu. E wo obu kwase ya. Okay, ti wo si kodwa mo a enam na ase so. Ena o mo ye between na. Na ase no ya wadamfo. No ya madamfo. Na me ko te se nua. Esabi kura me ye bi na se mbusa ba ma no na ne yere naje. Mebo, ya pasi ya fan komo ni nyina point by point fa ni ready. Yes madam. Etra me say kwadwa mo a na se no ena na ye wadamfo. Madamfo. Eti na wo ne wadamfo ne din komo se o ba bia dre de wonya ba ma ne be na. Bida na mini problem sa. Enu kura de. Mini problem sa. Sabi a medi to bia sabi a mepekunu. Mama ene de ampare me. Wan fa to na nsa. Bida. Eti kwadwa mo ne mom na de si. Yes, na wadamfo no so. Se on kan kire wo onu no anim yo omu po obi eto ni ni hu me no ena otomfa so no kai wo wadamfo na na ka kire no odi ka kire wo me yes ena obu mama ne asa wa sei na ye po bi sei timi kwa me manyina ne me yaka se wo mo so mama ko na metena se omu ka se omu po bi sei akosha aware me papa no me ba ma me nya botre pate omu ka se omu po bi ama na kwotena o soja ho ana se o ware ama no okay me de maka cha me no no omu ka so omu ware ama se media ma me media nya botre mate omu ka se omu pa yire ana ama no ana so omu pa yire ana ama no okay na uji tumu ana mji tumu okay na ye daban na wo se ye be last year okay it will quarter 31st omu ka ne breben December no omu ka ne breben me fa so omu ka na me kwa na me pasa me ko me be fa some be 3 weeks as 1 month no be kai month kro mo de sa asem ne to wani me fa se be November mu ana mo kan ye eti yan fa ne se bia wonya ready se wupekunu ana wadanfo abeka che se oh masi bi e o soja wo so payire ne natena eye ade adwe na ba wutiri mu a that time na December mu a wudi a kire kwa se na bo so mentam na ba ere nyina ne se ye maame okwa ye beba odwetire ye bebie sport na ma amka so be bie sport ama okay afa ye be he me kwala no mienu school e kwala no bibia mba ya ma aya wo nananom no me nananom ada wo nananom na wo ne o mana muntimi hwe o mo a jeje se o metimi ahwe o mo na me kwala na kuta me no me baba wa film de bata 2 years okay e ka me ho ana me nana ba ko so ya di mete na boso me na me ba no wo na me hwe na ma telephone okay o ye o ba time ana ba mu na o ka ho na boso me nsia na ne ma me free sahwe ebe si ye host station akoya na 11 years onim ni busu ani bia eti me kwa nam de na kira enye yie ana ko to ya de to me so so ya ti ase eti na jese nkwara no ona na mode ye se wo hwe o anka ha obi ani ho eti proposal mo de ba ne se ye payire
ama all soldier enti de wo mama wo nie ye be be sport ama wo nana no me ye be hwe wo mo ama ena de embiem ena fam obonsuo papa no obonsuo ho de ohwe so no odi sika no e to mbaji bonsuo na mame ahwe bonsuo so ba ya mo nkyere me kodu osmu bie ho no ma enti me fansa ni o mai mi ensa na wo di gina so na papa na no ho ne da papa na mni nda ko na wo nim ne da ko 31st na me ko ho no okay nti November no mo no mo kan ye ena wo no ma kwadwene ho a ma ne se ma me yampene so da wo bia so mpene na da na wantie wo ma na sem oh so ba tan papa no menim nyansa aye me kama go omo sa akwa asere me say omo sere me pa am sa asere me ma na sere me pa o mai sere dia said musu mitimi sere ah wo timi sere eti wo mo aka kire November wo di akwadwendwen mu a wo no ma enso ne nyina fa nsa nsia na aka no wo ne o ma dwen ho nkra se ma me emwa wo ma timi kura mo nyina ma ne ye na wo de na na ebra dia na se pani no kura de ke nya yie ma me kura wo hin mai e ho no ma hu dia ye me kire se me menya obi asabe sam bra dia sakom de me ti me hu na de kodi aye mi a me ko sa akwan no okay boss me ma no me fa bibi esie me ma etimi no mu di titru last batch wa kwa de ne bia me ya bia kola ne nim etimi nya ko me nya no se mama saya e se me jai na wani da me kwadwuma ni so etimi kontem yes okay ana fe wuji tu mo ana December wudi na chi woni wa na ko woni ka kire na ko woni kwadwa mo na ko ka kire de wa nkobi ka kire de wa nkobi okay na di kwadwa mo achi ana mo ko ye kana be fa me wode ne kana be fa wo na yesa wo ko wa bo ne ma no nyina dada na me ne ma de ma fa ne ma ko me ko san ba de chiam san ba ye okay nti ko na fe da ko hu o soja wo hu no no na bosu se de oto na ye de wani je hu oh na bosu ne de nyame anu dukure ni me ma fie Serwaa de me fa ne se ka me ye papa bi because na aboso ne de na ofom ta yes ne na won ho na ofom not say oh na say ne ho fa no na ese stroke na e fa ne tirim okay etimi na mnim se me mabua papa na kodu pampa so ba bia se meba me kuro mkura meba back so kwa na wo se papa na ware papa ne yiri ni kuro no so oba ne wa ware me kodu kuro no so akire no ana akwate come go me nya jimi for come go meba obi anka so ye jimi for na ye pese ye to nkomo na se enam sa asema wo kan ajoje for na omutie ne doso ya ye tie de nipa kakra bi wo ma omutie na omutie wo radio show Facebook abrochire for YouTube antino ye pese ye te wasam na se se de be ya ye kan ye beti adan aka bia ma me say wo ko ye no wo ko hu se papa no wo yire se wo ko awade e na ko hu se papa no wo yire na ne yire no wo Ghana na se no wa ma no ne oba no won kran ana oba na ja papa ne ho be ma stroke yade afa ne trimu ane fa adwodwo waja na si ho no mo okay ni tinin kwana na a effect no okay ana waja no ho etenkran ana wo ye wadwen so obetena ho na aware ma me ede wani afie dure ye ni kwan ye fa so ji aware e wo krom ha se wo firi afija ase de minim se wo ye kani sa kwan na ye fa so ji aware bibi sa kwan na se we de mafuma fa aware ni bia de ye ne se me ko hu papa ne baaye no na me pesen kap ko du pempen so baabi na papa no agina yie because me fin fa no me gina jo me ho ade na fare me fare onya hwe oda me phone so si ya okay onya bibi abetena ka me hia na ho keka no kaka saba ya obota betena busua no ba me ho ade okay sana me ya madwe eti no akiri ya sana meti asa wo no oba ya wedding na menim akobia ono ne ya wedding de me nko da na menim ni sa etachiri na meti ya na sa late sese no anyem na anyem ma twa brada dada eti late ndi na aka meti manyi sam na ye se manya koduru ho enkola yi ko school ma yi enkola ni free school ma akwagu school mu ho na ma sande enkola yi ma me na nsa mebo ma madaro ma meti o ma me nyabotre ma me mete edana awokoduru ye December no na akọ edan no ana akwate se o soja o wayire da bidi miensa ukwa ne de wa hu so ana wo saba awachi ukwa enko e de ankomodi e be koso ubisa na papa yi awade entina me ba yo wo obi o ho ama me hu enkomodi e bisa akọ wo so woni o soja ntem me pa cha wo hwe me chirem kakra wadaroma wo mu no anka chire me eti kwa ba 3 months 4 months tam na papa ni nua ye ni wo fi onya akọ
me pese e be huri akodi 3 months ne 4 months nkomo me say ho na me pese me me pese me te first na ukọ na say wo se de di nkan no ukọ wo san ba na hu hwe de che na ba na ni nkomo me na ni ho se me o man ka so obi ho eti minu so obi ani ho okay to kwa so wo bibi e kire say bibi ani ho kire say oba o demo okay hwi ni ho e ka me niam ho ono ani fie na na ote na so ono ani fie na na ote ono ani fie eti wo di wani kra mu fie ho ne demo wa wo se bia wo be bi fo ni bi fa mo na na ono so ne mane ne nana no mu ni fie ho ne mane de o me miensa e na wo fie ho e na o ni ho pani no nkran e na oba kuma ne nurse okuma se ha na okunu ya dwuma ho gold mass no ana be mai eti ma wen be ma ba ko na me bra me kwa ne so no oba bi na na tie oba no wo hwa ni yie eti oba no ko na oba ne de ne niam agudan ba ko mu ana bi ni bibia ni papa ne dem ho dan ba ko mu wo fie ha oba ne tum ade ko eti de ne atimu ne de na bibia ni ho e che sa papa ne oba ne tie eti wo ko da na de wa ho hwe ma ho hwe eti ano chi na wo ba wa chi a afa de oba boa wo hu nyina de wo nana no ka ho a afa de wo kotena third match afia mu eti wako December wako afa wako hu papa na mu woko e wonye se de na wo pe yade amma kwan bi so no na ka wo mpa ne sa na so de ofiri papa mu se wo pe sa wo de papa ne gina yie eti wa ba ba fa afa de wo nana no nyina de omko still na wo ma no ne wo ya ka wo hu mi kodru akwa so no ye free ukodru na afa de o ma ne ye free okay eti afa wakodru ade na course ukodru yes ukodru ye ne de sa me ne papa no ho me hwe no eti ba bosome miensa ho no ana papa ne nua adi fo bre papa no se wanya call eti wanya ne kasa ai na oba papa no enhu ni pakoro ana wo chem se adwoa wo yira adwoa eti wakrom se eti oba o da wo yire na waja ni kunu saa o ma hwe no ana osia wo yire eti no na mahu se papa no wo yire so ahu eti na ko wie se oba ne ma papa no ho ba no mu nyaye awade oni ni nyaye awade ne yire no no a wa ni wedding oni nyaye awade ne yire no no one ne tie na se oba ne na ma papa no ho no ma misumanya ko to ma wie menya nsam nkwala ne meniema e de ko be kuma chi miso me ba ya kra me dan no e bra o kan so ma metra ho no me dam dam obi me kopa ne chew e no odi ama mam de meniema ko guma se mtintesi a meniema bi so adanse ati bi o pare dem o sa hwe kwai ho wo se da jame kwai na me wo da me ha dan kra wo se da bi gisa me ba eti afa wo be hu se papa ne wo yire aha ti won twamfo ne che bubusa na wo soja ada no adada me menim se bia wo ne yire na me ba ye se dia wo te bia tie nyina man ma adwen se me be ka ho sa yire na makrakra kakra wo de sase mo esie ubisa no na ubisa na de na firi mo ba ye ubisa papa no ana o ka kira me se oba no wo muwa no wo yare ye nyina wo muwa ne da eti wanda opa me chew sele ma hwe na kodo me jane ho obewu na ni wo ti na de ba ne yesa ti me jane ho obewu na mse dada se de ni ma so ko no me metina ko se de akwa me to nkwa eti me de se de akoduro no na me ya maju sai I da se me fifie ho po bia tam ko la na ko school because me yin ko la na ko du krom ho me da ma sa de ko la sa mbachi so ho ana so de ba sai o ma me ntina papa no ho biem papa ben so ja amu ano ne ba ko am jo kojo ade wo so ma me papa no biem kojo ade nko ne de ye ba so na me pesa me hu woni also jantam also jan ne de obi no bia sie wo se no aha ana wo ka kire me se oba no 50 to 70 oba ne mo ano o ma krom oda oyare ye no oba ni si o me hwe no kora da etu osra me mo ano na me hwe no okay aha ana wo na soja yes eta afede wa be hu so soja wo yire o me hu so soja say ne yire ne mmoa no efisia du no mu ko du sunsunie won twa ne dua no atwa na homa eti wo wa yire de na enso no wo na yese wo no wote say ana wo gitu mum ana am sa na wo se de wedding card wo ma no ana na no wedding card ko akọ school na wie okay ana mote eti de na si afede preko afede ko si ya kodwa da se o ma me ne papa ntina ho bia mu da eti me mra me krom ana mse mase same kwade a jam kwan na kuro bia so batem betumi atena betuma ha da atena ma na ma ko school wo se da sama ma so kore ha me na jam kwan a adie number scale di jam kwan na hia woni bibia di jam kwan bi mu na say master
na kwanya nse ba bia mete ya betima jam ka ba mo se da me sai me niema eti honorable DC Serwaa kwai ba bia DC onyame Israel mina na mo wu ni aso jama China o ka tira me se kwam do onua no fa suit ko ma me ma kodwa da ne se da on ti ase papa unu kredi nyame Israel ate ene odwuma wo ye abusu pani ofada so onyame Israel o chafa medamase mame manya obi abone me pamacho muni madwuma baya obo fase soja man ho wuni ni nyina amsa sam ni nyina skwadwa mo ka kire mo na me de am ya ne so ka kire mo se matira dwa ya atwumeto sa sam ni de edi akote o yere pa aha ya Akoma 87 Akoma FM pa show Akoma FM edi akote ne pa Akoma FM from sam mo me ba bia me se me twumi to se na so sondaye afa ba sofu gwa kasa mo so no so ka kire no sa sam ni de ba bia me ja twumi to nda madaroma mo me edi akote na mo se mo pa because ba bia kwadwa da no obencha me kwato oguma ni mase kwadwa mo a na samnya fie Serwaa no so bi kwasia dia masa anya obowa 87.9 Kumasi because ni ko ma fa ko ni atensa me di kodi agana yo me ti washing base senior masa me ju 200 million 20,000 ne wudi jan kwa o ile pa Akoma oh me ko soro Akoma FM ha Akoma FM ha me pa mo chobo nana no me pa mo chow mo fa chame wa de ntia ukasa na me nya botre me ko soro dodo wa de ntia wasa ukasa emu de ya se ya nya botre na ya nka ne se ya wa no wa ka ne bebrebe se e de na besie se be ma be di between na se me papa de wadro no se de wo 53 de papa me sure se bi ono so be ni ade oba bia ni ne nchen me ho ma me afia Serwaa me de ne koma me papa na wakoka me papa ho akọbọ na afa sa nipa no a wodi between anu ano wo se so de tia wo ye ne dan menya ne hwe o e hyase asan menya ne hwe e hyase asan me fa asan ne hyase de ba me di ba bosome nan no e no sa menya ne bibia e hyase asan e de be hyase afri be sa ba bia be hyase na ho me dem ni se de be hyase se mi sister ewuye Akoma FM mi ba na otwedo ma me lore fe me boni ira ma ne so boni kuna ma ne o ma me lore fe me je bosia ene bae etim bae na msa na de tina me obi amu na me ma kwa na bibi tina me ba me kura no ma me ska fa mra mo pesa mba ma me oba sima amu na ma ne etimi ne na yie mo mba na me ko to oba ma na se pani anum sai ade tina bibi sina me ba na me ka se ba ma me ska na oba no wo ya oba wo ta ware ni biase ama na wo na wo yi no ma me muaye ama ne ye hwan ya ama ne do ne yere kodwa mu ane yere ne yere ai wona o ka sima ha bi so ko ya se wona wo ji ama me muaye esi ma mu no fra me e fra kodwa mu ano anam ka cha sam de me no obi ani asam na mom e kwa asam de me na so atin ana me ka sa asam no kodwa mu ano fra sa hwiba kwa o ka cha mo sam me ma be pare cha mo se hwia grache papa just ma so kwasia kwa sa de asam no ne aka kire no eto se ne kwasia o ma se kwasia na mom kwasia de yes de asano de asano kwasia me se wo se ne kwasia ma se ne kwasia okay enya boni bia na pa achew etimi ka kire busa fo so se me ma fia Serwaa pa ne chew e wodi a ho me di na tam ma ye ndam o ye ndam pa ne chew me die me pa ne chew Akoma FM ana nu kwotwa busa ko sia se de o ka se chicho ma me tra pa na obi me mra no me sa me nyama mra no ana busa ni sia ye wo se nesi so da na me tie adwa ya twimi to ase e bo oni ne yiri dua so my den afa bra bi so akasa mu so de to so enam se da bi na me de e bo wo sha me emu bi en ha ya adwuma menya so do di krom ha yemu ko fa ansa wonu aba me di aboso me na ko fa ansa no e ma me 660 receipt kuta me sister na wo to ansa wo se hiba kwai no onyame on shira wo ka che gani ka to say receipt hu hia ma fi o say hu hia wo say hu hia pa wo kira semti sere nya me ka wa ka Akoma say asabi ba eti ba no o mo ja tele som bi e ba ma me no 660 receipt kuta me di aba onya me sha on bi okay
Amu be ba ne ma. 6.6. And 6.6 ni esa. Na 660. Once ba na eguma hodro. Na BC. Papa na obvious sport. Anya BC 10. Okay. What the club? Star. Guinness. Nsa hodro nyina. Nyina ho. Na muton bi. Ani nyina ko be ba ne ma. Ebie ba no. Enti ese kwadwa mu asa ma mente na ho bi maba. Ochira na otwe miensa. 87.9 Kumasi. Twaso. Oda twaso. Maba. Wochira na otwe miensa. Obi amaka hwenkyira me. Sab man mitia se dwanti. Ena nam wiase. Wana so ti se dwanti. Mie kasa na America. Wana kasa. Nam se mitia se dwanti. Esa beka. Sima kwa kwa se dwanti full work. Ti yamra dwuma na wo so ko. Abosume nsia ni o sesen na ise keka nyina bo ma December ya na akọ papa ne ho okọ na asan ba ye na match mu na asan akọ ye ete ka bo abosume nsia ni wo ka se ma bre papa ne ho wode ma ya adwuma na ede adwuma na wo soja de wo adwuma ba akọ so me ya ese o soja na me na me dware no me yetwe ne se me na me serve na nima no na didie ni bibia sabi prodiasa abo ka ni bediye edem timi charge upon me 7 times 8 times ade no odwun ebi kro be ka che so onwun so no odwun so wi etajuma de ma me makoye bi makoye adwuma ya dwuma mo de makoye bi ne maba eti kwadwa mo asemi mra de amaba bedu kwadwa mo ade ne de ha pa eh ho de mi tena ho se etewa asam na se ni ko so na be fa mi koye ana o so ma mi tena ho bia mu dia jam koye wosi me mra wo scan to ho mi bedru ya wu jam kwan wo sana atwe mi asa ma me na mi di minimum so di woni ilo mu di na sika to ni di eti ni dia me sim me jin 20,000 me wi am ni asem bia eti o masem abada Akoma FM fo se mo ame okay eti wosi wo mo hye wo se wo kohwe o soja no wono ba bie ba ama wo o be ma washing bay na de biem na fe so o be bie ba na me kwala na mienu o mo hwe mo school e be on bibia e kwala no ho asam de enka me ho me kwadu ya so ma ho no hwe ba ne de o mo bie ba ndo mo bie washing bay na washing bay ama okay na kwala no hwe so ama kwa ne hwe no so ama wa ko homa no wadi de mu so e sa ne de busum bi o ma ne papa nyina 1000 o ma ne papa 1000 Ghana yes job money ana ba no so ra ne ba no so e ba ka de ra ne de ba ho ma me okay me ra ne ka ho wo asem no confuse me o na wo ra ne ba no ana na wo ra ne ba ne nka ho ba ne de nyesam kodua na mra ne yo me di 4 months okay asa me ra ne ba no ete say ba no wo ba no wo de hye wansa o ba ne de bibia ni ho sam do me do msafo ama wo mo wo de o msafo ama wo mo o mo ka che o se fasafo ne bra me do ama wo mo sa na de safo ne ma Akoma me de safo ne ma papa ne nua no me de ama wo mo sam bibia ni ho okay eti ansema ekoso nyina ni ade kwase eboya osusu osa abamu ye be kan se kodwa de na di mprantam we me kan se ya wade na so anyo wade kodwa mo a okay ye be kan se kodwa mo a na di mprantam na enso so o soja na akotena ne nchen yes akohwe no kwatwe mprasa de wo kan wo se na wo ne da se de wo se wo ye bia wo ye ede ma no de ekoso yi a kodwa de pam nyina o soja de na waka fa ho okay me da se also Jadiana sister ye kan no point papa no se ya kwa ye kasai no se ya na ya kasai no se woni ne kasam kra na ne rafi eti na ma fa ne din amasem no mu no aha na se de ya bema se bi o no de ya me by the osu o soja esu o super papa ni o su esi ma ne last one card ni be kuma se asana che wasa ade no ko papa ni su se kwa mi kwa de onim se obewu aha papa ni o su pa ya ka ensem nyina fu a waka se na wo ba wo sister bia yie na akobi se sika na sika no ho asam lorry fair na akobi se na sika se na akobi se me pa cho lorry fair no de aka me request 200 sa wo de ba wo sister me de ba me sister yie ana mo so mo mfa ma na ho na oba ne ka kira me se me so na media kwani aba me nim na na mo kwa ba no wo mo na be to lorry fair na na say ma me se fi ba kwa me nim obi ti me na na de me nya wo kire me ba me fie wa so me de baba me kwa ma san de o mako
na sana wo ye adwuma anya ba ne nka ho na ona me ba ne de wo me kwa kire na ga ne ka kire me say ma me ba no ba 6.6 million eti mam lolo fe odaro mani de kwa so okay na yes ba no na wo yi ska free mo de e de ba wa ye na enye ye okay ti me pesa beti ase se wan kase wa kuma mo no e de poten e na wo de ye wasi ni wo ba yi a wono a be sra wadi mpranta mo e de na koma ne papa afa de watu na ni tade asi uso no de na wo de ye no me de awo papa mi jira nyame anim minya obi ahwe ne niam mbisa se me kwa ka se niam onu musma ka bie no wa de ya adwuma ena mo ya nahi ebia so no so de ya adwuma na wonya ready a se me media ka ne media no me media we for media ye ne dia no ma mecha ka taku baje wo se maje ana manye obeka cha onyi a obada no fa media na yeye wa fa med me media ka ne media no ti nya media sam ena me ka wa ha also ja na wo hwe ni ye oh yes na wo ntia no mia mi se mi dware no ma me mi dware no na ma sora taade mi na mi dwam twetwe ne se mi na mi dware no twetwe ne se ma sevu na ni mama no mi na mi dwa no so na no wo ba na de ma ya no ma ba je nsam sasa we ba kwa afo tie mi a wo ma nimu de mun ma dwuma ma ba ye 87.9 sasa we ba kwa afo mu tie mi a mina na mo soja ma chen no se mu tie mi a me se mi sa de ba ya nya ma ba se akura ji ti no se hwebe kwaifo yasra mo se mama me afia Serwaa ka no wa wo ho dance die bia ha no wo betimi afre na wo de aboa ye pa na mse sama wo ka de mo de dodo metim ba bi menka bi hye mo ba bre wa na nya 53 years betimi nana mo ho hwa me nana nom afa de masse anase madamfo ene ne ba aba menchense wo mo hia ayire e de ama omo papa wo ye old soldier na cheso ye retired soldier man wadi akira ko sansem we hu nti kura mpo no wono ankasa ne mabi ene na yaka enam se na wo mo mfoa so se wo mbetu ma me na se de afiri afidi ase asokore ho e de akosa hwe ho na eso so wo koi money ni agreement some be a filling station ama no embe de embe be washing bay o be be washing bay ama na won ma be ba aka ho mebo am na won na no mo so ekita won wo mo ahwe nkwara ne kama wokoye asansem ne nyanya sa na tie eno kura mu no wokọ hu sese o soja kura no e wa yire na so no de o soja ka kire ne se ne yire akotran kran finhia be se dunum e de kodu nsu ne wontwa ne dua no atwa na homa enti se ba me afia se waje atomu se wode ne betena how bia ne ho afa dia wate wono mo ne be ya obesra e be di implanta mu yi etoni test ne so adan ya waso da se ma me afia se wa twe ne to ase wa adwaye enti no wo mo na besra no de koma o soja afa dia wo mo hia no womra na wombe pata no esum no waba bedu na wotwemi ensane ne dan kora wo frɛ figyase no wode ma han woba wase wokosere ansa na wanya baabi ede ne nioma akogu na wotwemi ensane eso obedi die eso obesie eso obeda kwadwo wo se yafra na se woba ne pese kwadwo amoa wonya wadwen se mpata ne ade wode ba ene ade ansa no emu ya medokodoko dodo eno ti ade hia mo wo sahwi ene ne mpota mo no aha sahwi ba kwai ye de studio la ne tudwa bomode ne frɛ na wo so adanse bia obetimi adi afa nsemi ho bia bomode afa edom ye 03224 98035 03224 98035 ni nyina mo so yeguso ebo homa se yebenya kodwo amoa nankasa na yene no atoa enkomo no esom na wadamfo ka akire no enam ne so na wodi ko hu kodwo amoa no wo ba ye wa hu kodwo amoa na se wa hu me bedu ya amfrɛ no ena o se de ma frɛ ne mpre nan etina no fia dan ba kwa me frɛ no se ka akire wo kwan ya moduma fa so wo se mo se mo na mo na ade ma ne bae etu ama me mara mo nya me kwan ma bedu o se wa minti for any time say sister me ni to anya ye okay hello hello okay 03224 98035
0243114497 yehia sahribakwai for nkwa ene yehia mo na mo be adanse ewo mame afia Serwaa ne Nsem a wode etodwa no eho yeguso ehwe se yebenya ye wo mo frɛ production line yesra mo sahribakwai for okay ene production line so egu TV no so production line no ene egu TV no so nti number me de to dwa ene production line ni nyina na mbetimi afrɛ mu bia na Nsem se de mame afia Serwaa ede to dwa no mo aye kakra na ye ho ba bia e wo se de atentene FM na wo se wobeduye no wadanfo ka akire de na wo kan de FM na mane me beduye na me frɛ asma ba bedu aka akire ana wo se wate eti wa meka hwe akire me ba na wotwe na msa frɛ no eti wa ka akire me sa na se hima akora ka ho ana me frɛ mse na ma ba bedu ha onu oso yo ti da msa frɛ no ana wo se sa me te ka me kwakuma se me si a me frɛ o wanda wa frɛ me biem esa se ono wa ma me fie bieti no ma koso aha no but ka akire no ana na me frɛ no ti me frɛ no okay jina so hello ya simu aya kuma 87.9 FM akuma mu Nsem dwumadie eso enie onua TV wo hwayen ewo ho ya ne maame afia Serwaa ya ne no ewo nkonwasie so wo fra figase asokore ena wo ba ye na ne Nsem wo kana ye bebrebe aye si nwantan eti e padansefo ewo asam no ho na afei wo mo a wode omo eba ye ni nyina no ye ne omo so atwe nkomo na de omo ni made fa ho nam se wo se kwase abu abamu a sabre 20,000 Ghana cedis ene isika woje e de free kwadwamo a enchen eti eguso ehwe kwadwamo anso ada ma ye front bomoden na fa line no ema ye wo soso asem ya ma mi kan wo ho adanse die bia no bomoden na efa do me hello baba na wote nka be mo ha okay ka kire mame me mo ha o Akoma FM 87. hello ka kire aha me mo ha pa na minim se nkomo aye die wadanfo afia Serwaa nkomo yi watibia wose na mo so ana kwadwamo a ede hu nu a mo sre no ade ne ma o soja kwasi ebu abem e mo ba ye na Nsem no wabebo emu amane de na woni mo ade fa Nsem no eho Akoma FM 87.9 Kumasi. Catching a meko. And I'm semati. Number boy, a year must say, Quajamu and Amani. Near to an amoko fino so. Make up for Hannibal Sunday. It is a meko. Ah, Meta Bemechi. La, Mamma. Oh, Wensenum. I come home. Now, a mark of me, Papa. Near the Akako to na. Me kwa kwa ye me ho ade kakra bu fi ana me se mate enti ampa Serwaa no koi a wo se wo kwa ko ho be bo fe na e ko di 3 days ya ma no afre me se wo be ba 87.9 ana me se ade wo ka asamro so sa no aka chem se me mu sa ma se no nam sa e bi e we bi me ntia so no se wo sa no a e be ha me se mate enti na kwa so wa frɛ me a kachire ba am so baba bra me asembia ni mi hono e wo so si ni kan mi be sa no enti be sidenti na metimi ehunu asembia mo no kre enti ne tenti anse me ba wo hono mo frɛ me se wo pese wo ba ana me se ho sa na ha fi no na wo frɛ me se wo beba enti me so fe no 87.9 wo ka asemo bia titu bi se ebia na masem we so ana asem we so ntimeba na me de wo bai du bai na afre me ka chen se wa ba na me se me ba ho be ma wa kwa ba enti ba na kakra na ma se no de to me nim se ono a me kan se o se ne se wo ba ma no na onko na o papa ho so e kwa asem no ade no ma me na ye no onti ni ne nta am se asem be no se edi nkai la busi apani aka kire ne se wode ma me no ba ho no wa ho na ma ne ti sa sam bi to ma me no ana ne lana no no a on fa ho ana me se sa anye me so se no se
Serwaa no ya madam for you kuro me need ye enso so no me so ntimi antena ho say Serwaa bi fia pani aka say asam to oba no a won fa ho ana say na nkwala wode wo koye dia e me so ntimi nka say oba na ntena ho ntimi ye so wo mra dia ma ana ma sen de to ni fa ma ye say Serwaa no eko hunu ebufia pani no oje ebufia pani number ene no kwakasa ya amede ni Serwaa so ama mama ne Akoma FM Serwaa no ba ya na be ma sen ka chen so wande o mra na kwanya wadi beja no na msema Serwaa no ba ya ofre me no am de te ma sen ni o ka chen se ta so wa ka se Serwaa no mra no na wa ma eti wano sika no de to ho so di ya no kwa no esa papa yare ama wa sa afisika nti wo sere me nko kan kire madam fo Serwaa se nyame bo a usuni so a na kwanya bia wasi wadi beja ne bia wadi be mam na di adre ko mi yin chen akoko ka kire no ene wo se wati adia chen ya akmache no ama madam fo Serwaa so fere be ka kire me se wajure ho ano wo so me na die wanti afienti ada se wo be sama amasen ana se wo de ne be ko efem come so the panic choti ni bunko to je panic wo de nya botre na nya me a enka wani masen no enti wan de se nya se ko amfa na ni ntumani na wan de wan hwe me kakra enti se de tie bia me ba ho aba ba be ne di nkomo ma madam fo Serwaa se wanti afi da bia rada wo de wanya kase wo de ne be ba efem ana se wo be sama na de obe sama anafe de ba na bi mutania bidie de ni mu fa ho okay etika kire wo se mame Serwaa ebedu ya nansa e na ofre wo se wo pese wo ba wa ma unyina so bia na wo pese wo di free wo ba me pa cha me de wa mo nkro bia ankere me enti wo bedu ya na me ko nsem no ani wo bu sala sembi na me se me die mi ni sa asem no mu sabi wo ofra me so bebo de wa ma de nyina so bia se asem we nti na me ba na asese enti wo ba e no se kwaja mo ase we ntimi ne no enti na bi o de no koye enti me so na me ya na se aye kokko sere no elinchi wo mara wo ba na kwanya de no de be ma me ye ni ye de abre no nti ampa so madam fo no e ba aye no wo ka kire me ama se wa ba enti me so no kwa ho no no ni ho am koma na kwa ba no ni ho na mfre no se aye no kore no fo no kwa fre na wonya me bi wanka kwa ba ni nyina me de wanka he kire me okay eno achi no so mo mi sa se kwadwa mo ano so ebra wo fre wo se afedi maame no wo mo na kan ye se wo mo po bi ama na betena wo mo papa ho na so maame Serwaa de wo mo ntime ne nta no wo no so ammo maame Serwaa charge bia hello Kachre hello okay Akoma 87.9 FM Onua TV eso enie Akoma mu nsem ene eguso aya yeti enkonwa so no ye behwe se ye besan so anya kachre na ye bisa ne nsem ne mu ye pa na mse we ya ka na so ye hye de hu nyina so potinti a agreement we be ka se contract wo mo je wo mo hutu mu so wo mo contract ene se du pobia sisi ana ase wo se contract no wo mo gu no ene ade ko de poti ni nyina so no e wo se ye hu ansa na empata ne ade ma mi so wo je ne aka ho asem na ansa na no kwahwehwe COVID organic tiger nut powder tadwibi na edi nam se eye kama pa wo de fra waduane a nipadua no ebenya apomuden wo mo de vitamins A B1 B6 ane C a hyemu ma na sanso na minerals ne de bebrebe eboa ma nipadua no digestive system no ejane na so pa wo sugar level ni ade ni nyina regulate ne fine wo so so libido wakono nkatiatia kwetire no COVID organic tiger nut powder eye edema every premium nutritional limited na so Kumasi Poku trading Freddy Mens and of a wisdom amachi supermarket ubenya bi na watom 0505408862 050540
8862 home sweet cereal lego mix Tom Brown ano papa no abomode aka bi wo fie na fei woni abusua ne nyina mo adidi kama na nipadua no atimi anya hoden we no wota di pa na se cholesterol do so eteso kra ma wo so wo de ho eye de mankwada wo musua didie ano ti home sweet cereal lego mix bo so me shom na wo di dwa de agu fie amesro ye ma bi empa wo fie poku trading kageti Dr. Mensa dum PZKO ebua kwa offense wo tano so na tonsu benya bi 0546921728 0546921728 3p garlic mixture enso ewo dwasom womade apabi nam se ebebo apama oni padua no etumi eja na so immune booster papa ebua ema ni padua no enya hoden kutie yade ahodo nyina wodofo stroke ahase ebo ne nka ya cream no ede na gu wo de ebomoden so ma no 3p garlic mixture beboa ama ni padua no watimi ade no hokora de free stroke yade ho dane da wapomodi ebeja na so me kanfo 3p garlic mixture ye free pure naturals ena ede achro 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center. Any papa wamakra edi free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and Sweden. What does any opesa usiesi with them a wallpapers in Kwandia? Any modern for when each most mutu autonom, Namoso Moyan sa TV strips light, a bio hobby sheet, a woodwall, DFA blank curtains, original curtains bar, and a fay airpozy chemicals nina warm etombi as stickers a would be our pension. Ubenya be our Alaska Star Enterprise. Adisha wokumase modu money betchemo e wokumase do Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa pay 0268419596 0268419596 Dawood Herbal Hospital apeja yaka say wobi dia peja abo canopy kama e ma chese ni die no aha etimi edi mo make Pastor Julius onwenwen nam se dia mema ni dia dance na so ani se o ka kire mema no akane no na yese ni nyina ne apeja se gina so ani enti wo so kwa ne ko peja wudie no wo be ma na se siri trase abomoden akọ na bibia nko yie kama emfa ema wo monro e wo dwaso Daiwo 360 capsules ya de 2 out 2 ase ene ne ointment na nam enti wo me ne to pa ye no na wo the ointment mi atia no so the srasra baby a wote yi ano ye ka bom ana chese ye de 2 year na se krakra afa Dawood Herbal Mixture ye de treat malaria they want me ni de wadro eno no 0201681717 0201681717 ye gu so ahwe na ye ne mame afia se wa me hia kwadwamu a bomodin so obenya kwadwamu a ama me nam se entansa ne de emfa wo ne de obi abeka wono anaka komasem no nanum tie hwese ebenya kwadwamu a na ye bisa no na anu ye ahodo no watimi de ama Pastor Julius Akwaba ama ye guso aye wo so kwadwamu ahoma madam say o ye call enti ma ye ntumi ntum ye se kwadwamu asa won fa call okay because ama ya kan prebebre o ha say enye obi obedi kan o court bia na dibem enti se hu kwadwamu a ye obeka na benya hu say ma mi kan ayampa ananyampa because o hu na akofa no ba say adwuma nte se bra beye ana wa ya wi enti say hu hihye bia o wa hu na ebusa wo de enti a amament mo asa de aba enti say ye bete kwadwamu a enka ana bebo ama maame asem e bedi mo na asa enimo na emom ye say asem eni dance na etwa asem na ho bi ade ya dance se kwadwamu a mfa no call de a ene na de akira se de maame kan nyina ye no kore enti say owo ahoma no so a o tie no nko ade ba bia owo bia on fa call no na producer eguso o so ahoma no na ye tiefo ni ahwefo nyina hu se ampa kwabia mo nyi ano a wode bae no abo mi hu se odibem anase maami ne dibem odifo ana maami ne difo na atumi aboa nyina ama me dase menso me dase anoti kwadwa mo a bomoden na yetumi ene wo enkasa nam se obi maami pani wutimi etu na se ene ne mane ne nana no nyina se won kwhwa wo papa wo de ne ma wade obi ni wo kra menti ase na ya wade na no mo besra maami na na se papa no sabio ne tubiri na na mo pese obi ekọ no okọ baye wo se kwadwa mo a wo bana nyina wo bebe mo nam se ensam se de esi kọ na se kwase ebu se sama adwe na akọche akọche because ene ho na dwene no mu din ho agro keke because o ka chen se bra besen kwhwe papa mame se ya ware se wari wan chire mu sa era awie ya no o ka chen se yebem wo ba yebebie ama afenso yebem make sure se yebem bonso so enti mama na assurance a chere se mama na assurance a chere se ade na mo ka no
at least obenya baby esi. Okay, Pastor Julius ka kira sa ba mama ne no ntin komo efiri hotel eti ka kira na me bisa wo say wo se wadanfo dia wo frɛ wo so opese wo ba no wa hyeda mo nkuro bia na kwadwa mu anankasa no a e kire waka se wontimi ma mame afia mame akosua Serwaa afia Serwaa entena o soja ho biem no wa mo mame charge bia nso ankire wo media de waka kira me ane se Akoma FM 87.9 papa abusia pani se wadi mame na oba no wa amona mane elinti sa mame no so de ankwala afọ e ka no ho ankwala no bia ho techema wa me bona mane anam sia sanie abusia pani sia so why a mistake enti ga so abusia pani no se sa ne tie dia oba mame na ba na ebere pamuno ayi oja no kwa wie na se papa no ade onipa baba wa abusa no akire akire pa no akwaye no ho ade a se wakwasere no afri na wo fo ha wa de fo fa o de me de me no afia Serwaa no e mo charge di akire me kwadwa mo aso me de aso mo ka kire me no wanka se ebia maame ne ba ye no wonhwe papa ne ye wanka bibia sa wanka se bia bia wo ba ye ne bia wonsa etoda wo mo yare sar wo mo hwe ne ya na omo hu ahomete kakra wanka se bia papa ne hwe mo no bibi nkoye no ane se wose abusua pani se wo mo amona amane ansa no mo de maame afia Serwaa benti on pese wo mo de ne ba mebo a me pa cha me de ma se ne ka kire me no okay na wadanfo so pese obisa wasemti maame bisa no ne enko ka kire Akoma ka kire 87.9 Kumasi. mame employee wa sa na me fio ka che o sa me pesa me ba ni bisa o ukokwadru ya no o se wa mo se o de ka kire sa What mianim sami kodu ya mo sami niema obi amo fo mi gadi ka e chi mo sami niema ko mo sami ko ha ka che won kan kura wate ka che won kan kura ka che won kan kura jianya mianim ka che won na ko fo na me se wo ka che okay ti katre me no na to ankomo no so wo se ebra kwadwa mo agitum sa afede maame no wo mo pese obetena papa ne ho biem enti wo mra no wo mo ka se wo mo gya ne kwan wo mo tu sika bi din kira wo se bia se de ko sira mienta ku ne adi gya ne kwan wo mo tu sika bi din sa kira wo me de me ka se masana akacha me se lemku ara sa takua me de minim na wo ma se ka cha enti na me ka se Serwaa no won ka no kora no ma se no de ko tu wo bia nim se o ni wo bi kora wo ba ma no wo ni aba nim se wo ba di wo na te bilie enti me de minim se ko ni fa se ko wongu me de minim enti wo ni aba no afre wo ni aba ma no se wo ma me no se wo ba di wo na te bilie enti me no me de me ka se wo ma ka cha me se wo ba ma no tare na sikaba na wase edeto wono mo se no na nkwade gya ne kwane nso ma mena tena wa boso menti wadi no wanka sika kora nkyerɛ wo me ba cha wanka nkyerɛ me wanka wase wa papa yare wo ni aba da fa no enti amata na wa yusu kakra enti nyambo aboso me so a ni wadi be gya ne kwane wadi be ma me na me de akwa gya ma me ne kwai ɛna na me kɔ no ho akwa kacha no wase wate enti ade che ya no wasan afra me se one tia se enti se wa ama me gya no kwai a ada se obesama na ha se ode be ba FM so me pam cho me de di mini wono no edesi a wase kwadwa mo na hene no wo ye hwe na hene ebe hu no nam se ono na se asem nyina kwa wie ne so me pa cho wo enna me ko dwem me ba enu oni fie enti me bisa anka na o me se wo se wo tu kwai aba enti me de se sia me nam afuo mo yi de me ni ada se wa ba fie ana se wo ko ayi be kwai mini
Okay, yate wodia yamfa wonsi na yanhwese ebenya wase nam se wodia wo ye dansini keke nam se kwadwammo ana na betia becha de kode potesi ya maami mra kapre kura wo ma afanya ne kwan ya wono na kan se no osika bi da hwa kode ja maami afia se wa kwan na so maami ya matamu na wo mo ahye nti wa yusu sika no wade ne sabe nkuma akobbo sika no ma sabe na sika no kura ye ntibi hu sika dodo a wono mo adi ja maami ne kwan na so maami ne se 20,000 Ghana cedis Can you say 200 million? And I watch here at the Africa. I'm Pastor Julius. Ama. Minimum the entire Quadramo and Pessa or Beje and so, but don't say, they be a Micassa at Chamini Bias Ryan. Oh, that at the entire person of only sad dear or dear mammy, and yet only pass out dear or dear mammy, and yet if you say, sɛ bi ɔte baabi ɔmɛsrɛ wadeɛ ɛna ɔmɛka nkyɛw sɛ mama adwuma nyɛ ɛna ɔmɛka nkyɛw sɛ me ho kyere me nte bi aboa me ɔna tiri baabi na wo nya mmoa ama obi ahwɛ sɛ me wo papa yare abɔ no sɛ obi mɛyɛ wo papa yare abɔ no ama ɛyere so pa so yɛne ne wɔ nsankayɛ sɛ bi a mo de mo ne ma no sɛ ɔmɛware mo papa anaasɛ bi a mo de ne ma no sɛ mobɛtua no ka nsankayɛ wɔ a yɛka ɛde asɛ na kwadwa mo ne kan na de ɔne ne kan no ɛne wayɛ ana ɔnyɛ Sani yo mam yenu we Nsem say you bisa kwadwamu a say kwadwamu a betimi afa ko na ane na san Nsem yenu na ho anu ye na oni ho anu ye dia obekọ so ateta na ama me ka che kwadwamu a say anya de so be fa no ho adie uti mo bi ma me anko brent tete sabi o papa oyawe atubini awie na de o ka say obeya ma o nya ma chese sabi mpredasa o be so chese wa jimi na wo papa no wo no ana o de nka nko cha papa no na nka o tete na tubini abra o yare he efise wo na sabi o oni sike nyina ahwe wa abrabo ade na yare he sa ade na abri be pese bu ni pa kwase abu ni bra ne su sa ade wasere wo ade wa ba obusa se manisika wa ka chese komode no enti ama ba bia okwamu a wo biara yesire no omo mode no mfa kɔ no ye mpane to mpane no anya sa abeyafo ba mu a obeti yenka nana kwa ama ka chira na menene wo ha se wo se between ano mama nya between nana homeso ansa memo ha hello aha mejo so mira memo ha pa yase wo ye dansini wo nkwamo a ye atwi mu nte wada amade na wonimo ade fa nsam a ye kan ho yo Nsem a omo kan sesia ne de madam sia no ma me no kura me nim ni da na o me ba no ana o de ni ba ya o se o mehwe me breda no wo ba no ya papa bo di ma me wudi de sai na wo ya ho wo ko yi mu as a Japan okay wo ba no hwan o se wo ba ani hwan ya wo ba no kwadwa mu a minia so jama na ne ba no nti me ba okay ani am sa asam no ni mu pa sai na asam na ti ankasa anu na me tse me de omo hihye ya omo hihye free omo kom wo ba ne de minim hu bibia sa enti me de hello mi ra mi tie o pa mi tie o me de ne minim ni se ye wa ha na o de mam no ba nti odi ni ba enu mu no ana yenso ye be kire se maame no yenim na busia bia na kina asem bi ni a na ye ne dai ana one ne kan ya nti se jase aye adwuma so one no obehwe mpache o do na kasa banki maame mfa ma no na one ne kasa wa yada se pa maame no okọ FM Naja sa kwadwa mu asawo papa wa sheda akura basem no mu se yi wano na wanyu wano no kra te se wa pa ye wom wo buapa ana apese obu ma mi kwase ana de ma mi di na damfu yi hu ya ne se ka kire hu ya wo se omo se ma mi okoye no wa mantem eti sika na nko omo di beja ne kwan no omo papa ne yare nti omo de omo nsa abom eno de wa hu nyansa be ka kire na omo pepa sika ne se omo di beja ne kwan no ka kire ne watu kwan so omunim se omude omunsa bebomu a enam so na maame se wa ba ho eti ade no mu fasika ni meja wo ka ekire na omude wo munsa ebomu o eti ka no kure wo ho
omudu omo fafa na efa maami ho ye be ye ne kone brasa ye nya ne kwan kanu kura na yi hu furum sa wo ya damfo pa ne gyan de wo keka no wo ho no e na omo se bo so mi na meja ne kwan e na omo ka asisi ka omo di beja ne kwan no omo anfa nto ho omo de to ho no maami se wa meduru ntam enti maami se wa me yasuma me se me sa ma me kan kire wo se sika no ye de be ma wo na nka omo de kwadwo di beja kwan no na ne papa yare e na watam sika no anansesem be na wo ka kire yi okay e de na ka kire wo ka kire yi e de na wo ye nsa mo ya damfo ya mo nyema ne nye fe na munya nsem adamfo ho kire na ya mode wo kura wo ka ho bi era da bra ya pamu na frifie ho wo ya dua kire na wo hihye kire na wo sign your man hinta dua kire hinta dua kire because ho ye den hinta ho na wo sign your man because asema wo kai mementi ase wo ba bia wo ya adamfo panka ka kire se da bio madamfo no wa besom eti se wo bie wa no se won kode a ene de sese me di ja no kwan because wo hwe de madam fu yi kan ene de papa yi sukura ba ye kakra wa be kan ya aje se omo si wo be kwani address man ne kama first amami ma ho no wo be hu papa na setrem na nya na se de wesi ayeye tetete ho no na nya ba mami ba ho no be afie ho no wo be hu no ni address papa ne kama wadidi kama not na konyo mu kama eti omu no mus ene maami de o hwani wo ya ade eti chese maami ye bone homoden eti ade na mu bu ni sa akwase ano eti kwadwo wunim unsa wo papa ekire mu no wuni ni ka sa ekire se won fa nto so na ode ato so kwadwo fa hello yeah hello yes madam ojo na tsa da mena I don't know but no nyamia domba ko sa enkomo eminim se wate tititi bia ade hyeya ana wone maami afia se wa ye ansa na wo to ne to every afijasi asokore aba papa nchen se wo ba betna ye hya se mfiri ho but the better than just you say maami afia se wa de wa ba ha se wabu ne kwase a enam se wo besra ne se won kwankwa wo papa ho se ya wade kwan so se hwe kwan so wone de no onim se wo kwa wade nanso akoya akwakwa wiewie se wankasa no a wo se wo mehwe ne papa no o mehwe wo papa no wo se wontimi ma ne ntena wo papa ho biem enkwakwa gya wo se wo de gya ne kwan so wa ba na wo twemi ensanie wonya na adwen se wo de ma no ahyase no ehye be na ne me afia se wa eyeye me pacho friends me kan se kwa be 4 months ana me de to masi manim se de tobi amana hwe papa na mame no ho fa no hello Tiopa nti ya sa na masimu ehwehwe mu ana omo se wonya mame bi na mame se obeko nti mame ne ba fie la tan kwa na me kwa na mo adwuma mti no otwa kwan be several times ana one day bi ye ni na hia ye ana ye se obeko nti no me no ne nse mo na me yere ana me de panyin na ye na ye taase na ye taase ana ye se ye ma no be musume nsa na ono kra yo adubia oni betano na edu no kra ko 1.5 nti e beto edu no ama no na o da kan be ya de sume nsa na de sume nsa chi no na se beto na esebi e obi ana oni yaka nti o kono ye ni se eni sadi ani le gya ni de e be ma no 1000 cedis na bo ana so no kwa doso nti ye ebe so ni pa ko on ko ti aso ye kwa na mpe an ko pese ko ti tere ko ma tete wenya ofa bi dia ne obeko ana ne kan ati asesa nti no obedu no ye se tembe na enso nti ka ye free gas ni bi ma no ana me se okay sabi ya 20 cedis ye de ebe tan na oti ase ana de 20 cedis no account de so bi ana mama me nya na mo no ana de sende no oba no na odi asende no nti menso ase me ye juma asa nti me wo na ase strange ase ni mama sinda basa nti ni ko be kakra on na like sai mo ya so ni hu sama nti ni ko no wona ana me ke ase ni di ko mo na me kan ase sin na masin me da na so ni ko no ani asemi asema yede abishia na on so ndai no ohu bibisa ama wa fre maame no ebisa me se ade na o dai ko jamwa ana se we go do me no yawo nti no la bobi bia according to mine no ana o man se wa fre maame no awo fon so da to
nani ana me say yampa o jitu me say yampa waye no no oye no fiada nti fiada no obesane adena me nyansa no o kan dum abla boso obesane ana me say okay nti ko na me to na me say I'm surprised na bi a minimum da na na ma so so am hu na adena menyo bono menyo hwe na o kan me so so menyo hwe ye no kan so so ya bi ga dusika na ma na de bono na ma ye nti a o yesa ana so fun be so on ko na me bi ko me bi na ma no so ni so fun ona me bi ko me bi but on ye yo waka che nti mu na o so be sane on sane so no so ko na fa so a na sane ko na me I get to say why you be feel na be bo me de ene mo na fo na ma say sensi na ma me no ayo ama ma dinu ya nti bi say la manida because obi amenya o hwe na ko se ma pa na menya o hwe na utimi obi mu bia won change na wo say onu ma ni na actually Nsem no actually as me de be situation nso na ma me no nti ma nya no investigation asa na me de ba session nti ba sa na me din komo atre na me ni pe di no onso ofijase no yes oh amene ko sin o tio na o ya ma di na nso sa ay ma so ba ma du o the power say enfa nti no nso ni na experience na ko so issue amba na so me teaching amene story ni past tense the past ya na say o start seeing for na nso wo sensation o mon kan ni na wo say the cutting short nti me de to masumani na me de to me papa mani but before that no me de me ba ha no na mo di de busa penya male nti me ba na beto ma me say me papa no say na me de me ba no ade na ma fa bisiafo an fa to me na say na papa no condition wo mu na emboa because na o me say ofijase me de me ba so no quantity e me yero so wo say wo kan say you know aka so on the turn and no so people just na yen sa pe ni de na duma no so people ma oba kan en kan ma patient men kan ma ni me sorry nti bi ni ko na bi sa pe say kan ma nko na ka etire no me de ma bo sa fana amani ya sana o me de tumu a waba ba so na kan etire ni hello Mitio pa Jo Mitio na nti sana bi sa pe kan me kai o be mu ma me no we do no o ka ka say oba no o the number 2 peneba na me say no problem but oba no na e4 ana bi sapere ba no be hu no say adonsu ma mo na mane nke be yanka ma mane de yenga na kama namba ye bi sapere bi ginu first no o fle me ba ko ana bi tumi no so wato aka ma te me do ma me na mane nke na ko say issues na bo ba na adonsu ansa na ma me issue ni ono me dia no so na e wo ya ba sa na o me bi tu na say sare ni e maka sare a ene na mama me ndan kwa na ko na tie no ti ebi nya na bade a ya ko no bi sanfo se de mo kana na e na banki me kan fa e ma ne pa e sa penya chew se npa na chew na nya ni se me na me ne da hwe mapa no ma mbo na mane ana ko no so enjo ya time ni ti enye nsam ne joint na ya tie fo ntia se wo se ma me no ye hwe agreement ni yem wo fa ne se wo wadro wo mra ma hwe wo papa ma ne ho ntonom anasa wo fa ne se wo ma hwe wo papa e wo ne yare da ho mum anasa mo ko fa ne se wo meka wo papa ho se ne ho kani na wo mo an wo sa kwan ne so okay begin here ensure ne share no ye na se o me town se ne ho kani ana yakura na ye se enti na ma me rete bisa se bo so no na obedi sana so no kwa na utimi diska le mo no ye ma le bo so miensa na yento na de ni bi na yesa ka papa na papa no to na efu oko no na cha sa mami o ye duro me boa ata to akọrọ to no o ye duro ti ono ni jitu mu se o pese wo hwe papa na ma ne ho to no kakra ansa na bi agreement bi wo ho a wone mo ato so me pacho ai na ma se wo me de pani wo na nya ka fa me nso e wo sana o ne kan o se be hwe papa na wi na ne ho to na agreement bo a na ye ntini fa na mpo de me ko hu na bi hwafo se o tumi to aba sehwe akọrọ to no no ka che no na oba enso ode dro ne ka papa no mo hu se ensakra bi aba mo papa ne nipaduam dabi chede o tie na ide ne ba no yo tie na sa na o tie okay eti enu mu na ase wo kwa bisa sa wo kwa hwehwe abra bo mo ekopie mu se maami yaka enu me nsem bi egu abra bo so yesi no me kura ye ni nyina so nya botre enu me kura ye ni nyina so no enyina eti ususu se boni be na maami ba wo de ye no anti se waka no me mpo a
e betimi adi wa brabo ninya Mr. Wuti a was a radio show se TV show nkomo ne ba kwa kire nti tie me fa phone na ya fra wona so why na e nkomo no But what radio can mean a TV show me maybe just no charge me ko ba di me ba na dem home scores be okay and I'm by any for so e kasa na ko ka ka mo se si kwa no ka se bo ba panchen si am no ka se ya ko ne se and that's a question be as a no question be some question Akoma FM aha me say wo se wano achi na ko ba bia ye say maame na adome hu eno nti e ma mo hwehwe maame na chi am hu se wa ye obi bi pan ni ade nti a afa kwa da bushia pan say mo de ne ba ye no mo ammo na mane nti mo nya ne kwan no na me bisa se maame ne ba de na ekoso wo ne ntam nti a wususu se maame ne betimi aka no me bi agu abrabo so okay ye ko ne se me no ma ko se me ko he bablo me ko me sofo enu ko din komo ana me food ekomo no ana no ye say last 2 days actually no ono so mu sa ne mana na ofre ma me no ke ni ba chewo ofre ma me e ti ma me say so na me wanfa ye wankasa ba na o de ba ha no na no kebe ne wo ana according to say mama ka fa no so fun say mama ni jitu me say amba ba kan me say na gu so na me o ye ne fiada ye Friday nti no obesane no so fun man time Friday no obesane yok eni nsem na okaye no obesane ni Friday no dey watch not just ma me ba physically dey woni na nya problem bia no na mpesa beti ase me problem ya sa okay eti ese dey ya fa me say eno kra da ncha ya busua pani say ma me no kra mo de ne ba no wa mama ne wode ne nana no bia ka ho aba ne ade enipa ho asem nti mo nya ne kwan e hye be na mo akasa mo ayegu akwan mu a na nka mo pesa mo di ja ma me ne kwan na bi se ma me no so say me so mo na eno ko nti no obu be ka sa na kwa tira me no am ta ko be ka sa na me say me ko back to efiase o na me adwuma nti me di a me so mo no be den e betima se na me so me hu kwan a me fa so ene o mo ade e din ko na kwan be fa so jama me ne kwan no ja ne kwan na kwa ba na etire no so bi sanfo no e di tu say yempo bi ma na me papa na ye tu sa anamo no sa na me ko ka no ka chelu nti akose me back to efiase a me ko bo ma na se asem no ebisanfo na be fere ma me no e me di ko mo abra na me ko na me ne yedi ti ma nte nsem ai ko so na fere ati na ko se ma so sem e ya bam nti se mo di mo na ma fere me na asa e distem na me ka se sari a se na me so na me ba dia o ma me so ma ne de am back to efiase na yentu anamofofo na yehu de le ida se Wodi nyabotra ma me kakra me ya de kakra bi wo studio ha say mesa from in 5 minutes time me pesa me ho hye ya mudi agu akwa mu na mo pesa mudi jama me ne kwan na me se de esi ye bia no mu jama me ne kwan a e ka asem we enka nu ha eti jo na so kakra e ma me anka me ka asem keto bi e bia na hello Jo wodi ya besa fra busia ha ya Akoma 87.9 FM Onua TV eso Akoma mu Nsem dwumadie eso eni ye kon ba Herbal Center chemfo ba banka se ba no mpe ba chacha na ne no de nka ho chacha de do pension momra ne ya me de point me kana de bia kaka ho a ka mo je so anka msa de bika banka se ba sasa ba bi chepe ba bi chepe etron ka ho ba bi sasa ba etro ade achacha ya de achacha nse ya de si ye chi dia ya na se na Nigeria na Doctor wa akwa ba ye ja yo wadi wadama ye ngura mwai ba na me so bi kasa mu abupon ya de ba mutimi to ai no kwa sam se eno no de kasa no wo ye mistake bumu a tago kan no o so pa de akinye na bum na ubumu aba beto wa mo okay no kwasam se ena wutie mi ayde nchi Afri Ban Herbal Hospital ena ebrew ma me no kwasam se na mpanifu atena se aboya baso Afri Herbal Center ama o se ye certificate ni ye license ekuraye no o maye na Herbal Hospital e de amaye na no kwasam se ena wutie me ena ne de dikan ya wutie me anase watie me da ma dikan ka kire wo se won kasa ni wonu mpenyina no onyankopon de ma ba se ono pe ena nhwe so mawo nti se hu bia techema na wamfa mma ba na de kuba bia na chese asoden ena woye edi nti na ya asoden na no nyankopon bi se Ezekiel se nti nompe betumi anyankwa na eno na ye Israel enye Ghana ha nti se woda so kan Bible no na woda so de eno no ye adwuma twam
and then ya wokɔ bible ne asɔdan mu nyinaa ne ɔmo kan yɛ ba sɛ numpe no betumi ayɛ yɛ bibia ɛyɛ ba nti sɛ wanti asɛm we na woyɛ asɔden a nyame asɛm no wasɔre atia ni na wobɛde anya nkwa wayɛ asɔden dada maame a wotie me wokotodwe no a ɛmho nkasɛɛ na ɛntumi ntwi ɛkwan abɛda ho no doctor baako pɛ no onyame de ama ba yɛwɔ yɛwɔ akra ne yɛwɔ kumase yɛwɔ atonsu agogo lake kwan no so ɛna akra yɛwɔ Spintex Road 18 junction unyaduru 18 junction hɔ pa taxi station wɔ hɔ wode kɔ taxi station hɔ car bia obohu bia obohu sɛ baa sticker bɔ ho driver ni bia sɛ baa t-shirt taxi station obia me sɛ omu nyina yɛ adwuma wɔ baa okay enti wuduru hɔ a wonyera Spintex hɔ a 18 junction hɔ a taxi fo na ade wo bɛba mpacho ebia wo kumase anase wo asantima mu ha mpacho ba bia obeba ye kumase atonsu agogo unyaduru government hospital nanimu a ma na eton ade wo ho na odonya ka ba o ba omo abeso wonsa e de waba because adwuma pa ba ye ntino omu nyina di ho adanse e de ma o e de na ma me eteti wo wachi kase no doctor se emu abiebie wo ye wo ho hwe yenye wo kon wotwentwa ene utie me wusisi wo soro ye nyeye wo spinal cord na start echia wo na mana wusisi na mfa na wo so na mfa abaya a wo 25 years sebe wo ye atwam ama ya ma wo number bi mesrew for wani kire doctor ba ono pe ene betumi atene wo nompe ne won kase no ma me ka kire wo se nya so de mfa wo kase no nkodan ba bi ya ye be se no amansa na wasan baba wo ye sa na aya so de no wo de aba no mesrew ene se utie me a obi akoye operation ewo ne nan kase no mu odwe ne saa ohu ba bi a wo mfamfa mesrefa breba ye behwe ama kase na anto ayi na se ato abasel na emu dwo emu ya wo ya no ye behwe ni nyina de ama me se akra ye wo Spintex Road 18 junction Kumase ye wa tonsu agogo government hospital no nchen hwa ye ne government hospital no ene edi ye wo government hospital na chi but e bia wo pese wo frɛ Dr. Bami number ne ye 0244 988 004 988 004 e beba Dr. Bami so ye na de bi e ha obia no ye beboa wo e bia wo de ye kompo wonama de bi obia de nse kire giso de kire sa ade no so ene uche papa bi ene wagudie wontumi nhyɛ biom ne nyina ne se kompo na besen wo minimu ama kyese anigi wo wiase nyina wagye ato baabi ma me sere wo se me ka kire wo se ne asam de aba ne se ban nye wo operation ode ahaban duro keke na ma na ode akofra aduane kompo no oni ho biem acha ye bosome ba ko wu ne biem wuni ne tonkwanta mapai na sa kompo ye ka ho asema ya na nkrofo bebre didi agro se na wo tie me na wo ye oba na wo so a ebetumi atwa wawo obetumi awo akora wo ye yarefo wo ye be ma etumi twa wo spam nyina etumi ewo nsunso bebre de manipadua no obetumi awo akora sebesebe nani be ye bibibi ne nsa anase obetumi awo akora obetumi adidam etumi srew se wo tie me a ye mfa sekan ni bibia anka wo mesrew ye de adubana ene haban keke na fraduane na wakodi ama ni nyina afri ho enkoje ne nsabrane emfa mo menim we wu a ontimi mfa nya wo ba enya ajapade mesrew de bone ebe hawo ene obi nso tie me ne de fibroid wa you operation so many times o ekwa na aba mesrew doctor ni ko you operation so ka kire o se nketewa bi wom na konkonti ba obenyina ba ya ponkyerene enti mesrew bo moden se wodi wani ba kire ba ha ba yebemo wa drama fibroid ni nyina ase atu ebia wodi ye hernia na etete wo hia doctor ba pe ene betumi aboa wo ma me de na edi wonya de na etete wo nia wo hia ye doctor ba mesi wo hia doctor ba nyankopon de ni bedua Ghana ha so yembehwe wo yare e hawo mpacho bia na wodi ye kidney wo mpacho wa ya ma odidi na wo kesu ba ma wodi aduane ni ntumi nyam 3 days wo bokọ toilet na se ne yete na nete mesra wo kidney problem mesra kotro ko si wo saa kona eba kidney ni na eba okoko saa no mesra manusi ya faka na bra kumase atonsu agogo na yen show na kidney yare na ebo ba no yentu ase ntam obi de etie me osa watwa no ho atwa stomach osa ena edi wonya wakonum wiase ndro nyina be 4 months 1 year 2 years wo da so treat officer me se wo ba wo ne doctor ba nto nchia
yensa wo sayare mani ndi bosome ba ko da me se o sayare yenhwe bi mani ndi bosome da obi se wo ya na wo twese ne omra na o meyi ne ho adi na obi ni wa ya hwe na o sa aduru bosome enti se o sayare wo so a yensa mmere wo so e bia na wudie wutie me eye wani wa yare wo ye wani so ye wo shi wo ya wo ho hwe yenye yie space no wo sha acha sa wo hu sa wo hye yase bia den na abeto wani no so mesra wo hia Dr. Bangape ene betumi aboa ayi wani kosua wani so aboa na yesu tum no ye be yini nyina afri so ama wani na so ada ho wan ma me de na eteti wo de na ha wo diabetes ukọ check ye sugar na dasan mesra wo hia Dr. Bangape ono na beboa ukọ soro no ukọ check ye doctor se e wo soro enti ye tuawo ama ene nam kra wontumi nwe wontumi ni wakonodua ni bia bra na ba di 2 hours ebete ni nyina so afri ho ede na etete wo ede na edi wonya amma wo wure no wakoma nyina chese wani ji wo wiase nyina asa ene obi tie me stroke yare aka what to them o se o ma wo mpie biem wadani police IGP o gina wo so ntenten ma wo ye wo ho hwe yenye yie mesra wo hia Dr. Bangape ene beboa wo stroke yare no se nya koduru biara mesra fa ma number no 0244 988 004 0244 988 004 Mr. Alfred Dr. Ban number na ebeba Dr. Ban na ho ye be boa wo ama chezo stroke yare de yense adaje wo ho ebi nso obi ahwew ba wo nante ye no na ma na ekeka wom wo hunu ne ya wo ye wo ho mesrawo ne awu hia ya Dr. Ban ye be boa wo hwiche na wo timo no mesro enya japade ne watinam bomode se hwiche no wo be sore ne wafiri mu na kwanya wo be fa so asore ya ne se wudi wani be kire ban aso yeye wudi wani ebe kire ban aso yeye na ye be boa wo ama onumpe ne won kasa ne nyina asisi so emsi asebu doctor ani kanoto ebi ase o se Yesu Kristo oba ye no na enipa bebre di nachi no wo achitafo omumu di nachi na suafo eye die ntia na ye na nwanwade ene de wo ye manipa edimu esefata entina no mu di nachi sana Dr. Ban so te e wo asase so am di nachi se wo kasa yare pa se ye yare wei yensa oboa na nye Dr. Ban so ye enti na wie de ye ka che ye tiefo ne se doctor bi ofiri ni krom kwam dan so ana nyankopon ne nananom oboa na de ahaba ne dom no onya doctor obi na tete ahaba bre no ono ana kote na ahaba me no kasa minu aba sie piani mu no obo ahaba bi di no kasa yare we na esawa doctor de kanwa ebesawo enti wa wutie mi bia no emfa ni agro emfa yale enhye obi emfa yale emusha adum ni adan emfa mobra emfa nkohye obi de ye ka cho ne se foni che ba heba center e wokumase atonso ago wo be pie wa yare bia edi unya wa asase su bia no doctor de ahaba be kan ama ho ato etimi sew emre ye de kasa ni nyina ba awieye no wo be de ba heba center ye number no ebiem na fe wodi wani abekere ho yare ne ye bodin ya modin bibi biare ha wa asase su efra ne yare de entwem o ba heba center nkotu sika ngu baabi ensa mfa su ma ba heba fe sika na aka wo ho no Fabla ni fansa yare number no 0244 988 004 0244 988 004 and you 0244 08 34 82 Ope Baheba Center ye wo Kumasi Atonsu Ago Government Hospital nechi afe enkran so ye wo bi Hospitals Road 18 Junction Fayal ye bedan ye ni mfi ahaba ni ntu ase na wo kwa mra ni ni sebo eye ba ye de tiefo banka se ba nompe ba sasabro ba mi chepe ba ma jonku ba heba center Dr. Edamwase papa eti opomode ni de begina de na chese ba heba center kuma 87.9 FM Onua TV eso eni akoma mu nsem producer gina machi de ye dan ye ho ye beba sisia Modern na ebaka semono emame na sana no mekanfo e de akere wo se nwuma kuo bebre asoye mum donko ebo penso aye hia yen e wo Onua TV no eso nam se obehwe yen e wo Onua TV so na nipa ne na atwe nkomo e wo hu nipa ban yen ne no atwe nkomo e prempre yan fasida ema Rabi 1 TV o se Chrome TV e na Papa B TV Facebook fo ye chiachia mo ye chiachia mom e yakoma 87.9 nimsa sabre mo aye krado ya mogina so mo modern na mo nse
munche emayen YouTube Akoma FM 879 Adepa Information Center this year wokotwi mu tie yen Adepa Information Center no esom Big Love Radio was Spain Ghana radios were biemu papa London no emom na asaso na Akoma Nsem fan club for we enchia sonko kra na yede esomo na Nabebre Information Center one year wokoma obodumase wo mu tie yen mudoso information centers ni ba bibia wo tie yen FBA na we aseda na yede ema wom afema me afia se wa ye ready dia kwa ba biem ready ya no baba aha wo free hin na ba ye me pa cho me frafija asa sokore okay e de na do nam me pa cho wadaro mama ne nyina ne se sister bi di ka akire manam me yonko anua eno no eti dan me ko odwom eno hum no si sister me yompo nam se adade ankoma no se mase me baba ni kunu ni papa no esoje no ba retire na oni obi a wo hwe no ono kwa na tie oni yire eti abesro ne ade wakwa akoma na won sister eye os afia me kan bone nkyira wo da nam se sa suyo 31st December nam call se hwiba kwai 31st December 2022 Bachan okay na just afrase enko asem asma kan afrase enko money edi okay 81st me ko 31st nti ade che first no na me bae eti mba na me pese meko wo musi muso twemia to 3rd March ana me ko afia okay eti asam meko ne baba mu a ono so na ono na nam so na sene be sre me ekoma papa no ti ono kwa na ne be ko ekoya papa no sa 31st no afoda makwa akodu kronum eso ba mu ai kan ye me be ko no o ka kire me say o ba hwa me kwala mienu school afamba bio sport ama me kodu ha bosu mi say kwa bosu na papa no bonso moji bonso no amma tena ho afa bosu mi say kwa bosu mi nai minti kuta minti jame anam na ba mu ayi oba kromo no okoso wankra me metino asamba se kwa sokore na yere ho etimi fra na yere no aka sasam jo anyama wo ye no enye de wo ba se ma sa na aka se yo mu na ba hwe ankwala no na anam so me kwala no me nam hwe mienu but mu se mba bo mienu dia ya sa dia sa mo hwe ankwala no mami afia se wa woni enkomo no me pese ye ti ase pa wanka se wanya mfie sen e pa cho se mo 53 years 53 years et mami afia se wa wo 53 years ana wo manai me nananom o nananom ye nai ana o maye sen me mama wo 7 me papa ma saba ku di aka 6 okay na o nananom 9 na ani o motie ana ase abemo abi se obesre ma ware abemo ne din de say odijo odwamoa okay officer hwiba kwai eti enkoman fa ye shasia kwadwamu ano oye hwan kwadwamu enti fa ye shasia wadara matemde ase eti kwadwamu ani ya papa ne ba me mo kwadwamu anase ana be ka kire me se kwadwamu ani so pa ba kwa ne papa one ne yere eti omo fra ma me ko mu fie ho edi 3 days omo ba nan ba me ho omo ba nan baba yo ba ko ho ani mba kasai sa omudi me koma papa na ware ko pese odin sanam se onya abotere na obi a won san ti apo ne pese me ko ho na papa ho to na bresem no obefia ba me ho ade eti me ko du kro no so no hana mu se papa no ne yira ya wedding papa ne ti ho mo kwa okay e den ya ebeba o me de mra o mu de bibi ase ko ne mo chop money de bosume so 1000 na o mu de ma ya bosume se me ko la nya sta ko ya bi okutam bia na ma na eba eti me na tisa mo ayi ne de na ehu me fifi mu kwa kire saa eti me de abosun num afide ho no ma anya me kwa de na ko so busu akwohye obi aka kire me na ne ti atwa ma sa hodwa mo se ama me ne papa ent na ho biem wana de me ko tagisa me ba na sagisa mbadi ya de ma ko de me ko la ko so ma yin kola no e do ko sa hwiba kwa ho me sani kola sa de kola na ba busu na tena asempre nai abamu ase dawon pere emma mafia se wani papa no ensa atena biem enam se nya wudi ajambe kwan na me kwala ba na na mo asie se mo de fa maame no na bra be na na mo ma adwen se maame mu gya no kwan madam ayi france bedu wakwa no aso no bakache se maame se obema na na me smate obedu ana ene de be yem enti no ni be se bi ndi wa wi ko na ma se kache se maame na bo jombo som koma na kwa ba ana me se okay enti akọ na onu ho enti oboba ya na ya fe no ya so na na baba na pete ye enti akọ ye nya no
trying to come. The young say, yeah, saying, come on. The same young man, I'm not a woman, and now, now, you're a man, like a man. I'm not saying, the thing will be careful. And come up with some of now, they're going to find, and I'm so happy. The picture, my son, say, it's no. Okay, I'm going to say, this month ending, you better see now, you're going to find. Sikasa na modija mama na kwan. You're Tudi. And your mama na say waje 20,000 Ghana cedis. Kanisika no 200 million. Muso mo say. Meaning the or cancer or the 20 million. Yenti a wo 200 million. Yenti a meje 200 million se kwadwamu a. Ma be di obusumi nsia. Me pa na ochi abalbada so. Wo jina wo se me mesema ya papa do abosom be se kwadwamu a. Ana ka wo de ka ba twe me niam a. Edi kwa so iba kwai. Kwadwamu a. Me mesema wo papa abosom miensa. Ana wo de ka aba twe me niam a so iba kwai. Na me. Ka no kuro. Woni nyina waka me say. Etimi de se sama se. Oba pa mene ti awariya pan so woni ma ka med asem masa etimi ko med ni ko med dia busum dia maji 3,000 mesi se mi ko med dia se mi ko 20,000 dia maji ano no mesi dia maji o pa ka cham se wuntua dia maji ano no minya akwa mama nyabotre Ajamwa nti sada na mokasa muntu din se se de adro na woseska ne to din sika se na mo pasa mo di mama ne kwan madam the issue is mama no no for the first time ono to ono wo ba ono no for the first time because oba no na ni mako de mako na again 9 but ono so yini obebi aye ba no na again 9 because ni ba no so ono de ba eti na ono ba ye ano de esi ano ya ti ase e den a obi asem nye de ensi tresi ka sai ana mo ankasa mo adwene se mo de jama me ne kwan mo ni tutu bi ta mi hia because no kwan am de ba ye ana mama no so ni no ni kiye bi na ni ma no ana so ni bra so ka sai na mo wa siga tutu ta na me chanto so le se mo ni trade na na we the best ya e be shi eti yentwe mo aye ne da ban but okay mo aye ne yentwe ne da ban me ba to me tu kwa akra me ba ko bi na ba tutu ba me ye juma akra eti no ma ba shi omo na from na me best da fi a obe shi omo na me ma trase eti me na ba yi asam na ba dua ne de wo si e kan nyina e wa ha se ne ade si ha nti da ba ne ehum ani mo ne abusua no se wo ba ne afri ho ana me ke de se sha ni wo mi foto mi ko ko diwa mo ne ye juma nti foto me se me ko ko isia eti ni na baba na me ya de ma man di na no so say end of week Monday ya ba ya e ba na no so de dua me ne shi omo na se ya shi omo na se ye be na ma no so me no e be da so me. Okay, nti only producer batwa so ade amame health alert clinic eso so e wo hono mo de man se wo ba also yade no wo beto ase ade amount prostrate nsensemo bad cholesterol ene yade bebre health alert e wadu papa ya wo mo ade eto ase made na ka so apoku ase ashaman ena fei takra de 0242518893 0242518893 bell pack tissues e wo dwa so da sani bia wo behia bi na etimi aboa mo ahosiesie no akoye toilet rolls ade siesie ye hom afa kitchen towel ye jade ne ye dadade yomo enoa ena ye behia packet tissues enoa ne ye de ko bedwam ede pepa ye ne mfifre ene ade table napkins nyina da bell pack ade bi abadwa so 0551144400 0551144400 Niwa Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo eso se bran wa ye womban penis repair wo siesie ma wo de no na be man so oboa e ma ma yo no so atimi edimum ya de ate hypertension ene de ka ho bebre wone scientist akuku dam no esua de se fa ya de ne bra na wo muntu ase emfa ema 0244087687 0244087687 Eve labor pad ama batan nyina aye guy eno nti bomodin sa wo ye ba pemfo na wo kwa wo so beto biem na wo de akwa wo no so atimi ade asiesie wo no aye rese wo wie ya pe eno na midwife fo ne de siesie wo bedu fie pe na wo de atoa ahosiesie no esom 0302224843 0302224843
Grow Fine Herbal Tonic mojadromu super wada sani bia bomodin apabia na emo papa na oni padua no etimi nyina na so waya de ma se se de wo so asia te no ye hu kra ye hu so hono bomodin na apabia nam se ebeboa ma appetite no asaba wo bedidi na nuane no ahodo no so asiesie ni padua no eno te asi Grow Fine makes you grow fine. 0244596532 0244596532 Currency Ventures Zahara Meshane G capsules kabom never two infections no ase so ena Zahara man capsules eboa emema so ejina womo ena so hindi herbal mesha e wo se etu malaria typhoid ena fe diabetes ya de ase 0246348334 0246348334 enwa che ne ya hye so ema me se quick credit investment enso ebo bosia besia ho dwo no watimi dia bia wadwuma na watimi dia tretre wadwuma mu pa no nti emergency bi aba na wo hia sika e dia sorte wo ha no ano no bomodin so be call quick credit investment na won mabo besia ho dwo bere ne wa watimi e dia atua ne nyina e dia efri wona ya hye ne so wo mo bosia e wo internet e so eno ano Ghana card why Ghana card ne dia bomodin afrem na ne omonto ankomodie no e so 0596920833 0596920833 Pastor Julius Naba na nekua koko evangelist Samuel Mensa emamo akwa babie Pastor Julius me share free so ama me da se me chia nana ya ne baba ko Eland service of Christian service nya me share na pa ama Ghana ya problem na debia me kana sa asem we wo afidie so debia se nipa pese odi nipa adwedi agro nipa pese ofa nipa se we ejimifo nipa pese ofa se nipa se de ase on de honka nipa ho yetie kwadwa samu anu asem kwadwa mu a sorry kwadwa mu anu asem ama de ekosi ane se enhyehyɛ ya one ne ekan no babuso de ekosi ane se wa sikare watua o ka kire ne se onfa kan free kana say afija asokoro emra obedu ye no abato sika no odi ama no enti na wo ka kire say omra ba ne de na je so ofri sahwi ho na eba afija se asokoro se obedu ho a odi sika beba yes anana nhyehyɛ ne se na me pese mu se oba ye no odi ma no na the answer is obviously no so the man na kama mi won ta Akoma FM ha no pai enti na o ka kire na say faka afri sahwo ebra afija so na me de be ma no na wonim say o de be ma no ana no so on fa ma no adena abibifo bi enya obi ofoso bu nkwase asa adena Ghana ha no obi enya obi a opese sebi ofa na say oye jimifo na so jimifo de ebi mada na munko na say mudidi eyie munko na mude mubobra eyie mu na munim nyansa mu na mude yatete mu fie mu na mude modwo mu do munim kwa fa so pesika enti nkwase abu de mude bebu nkofo ma kodwa samwa maamne tini be mbacho ose be fa na dwuma una okọ se ope obi a obehwe papa ma na o papa ho mfa no ena maame di wanim between ya obehye mfimfini edi wanim na o ho na obeka tele o manya obi na maame no so obeye se o papa ya situation se ni hwe emra adana kodwa samwa wa nkotra ho se o papa tibia okom no se na ne hwe na afua adana wanka se na nkotra papa ho ankotra papa tubini ana abi before being obi oboso obu nkwase asa why are we living in this mess like this why must say kodwa samwa sika bi o fi se ese so tuade mama no on sika ma no because say bi yare fo ho ehun tena ya papa atora kwa wa ma na duane di because me ni so wa ma na duane mu sese no se mamoto me ya me si asem ya anya beta o so betena yare anya beta oh na se bi se nya kanana ana anwo ho bi na akoso a then all of a sudden mama ti was say me nantimi ema ontram papa ho nti o de ekọ na kono hame fi se bi nipa de obi a wo se bo ne bra e bia na baby akonya information dia office mama nya papa no solid man a office ampa obegia de na me problem na mum sikesim bi won biara akwangoje bi won biara na se o de mama ade ama ne de ko okay na unse na nya wadwene se bi o bu ni kwasea ane kwaja samwa ane amfa ma
from Manchester, you could masala moya na Manchester Ghana na ni sebi nipa enyiri nipa adwene mu bie be ka no kra kire mo say dem bu nkofo kwasia asisi nkofo ye mo adwen se ebidi mpempen so stela mbako so asisi nkofo no enye ye sabi o utie me na wo so bu obi kwasia me ka no kra kire mo en Ghana form na ntene maba no eni te sa kwasia bu na mabu nkofo bu no enti kodja samwa sika bi se wo de mama mi ye be make sure so be twiri nyina de ama no okay if you say oba ona oni mpasa wo mfa sika bi ama no ampaso wo amfa ama no de aba betena ha no ena oni no so kon hihye nya se uja na saa o so betwa na a month be 1,000 Ghana cedis o bisa nsa no kan so o ka chen say a month o betwa na bosumi bi o betwa na ka ko bia samwa se ma amno ya adwuma kwadwo amoa sorry kwadwo amoa kwadwo samwa se Ghana football no football ama ena ne dia besima ama enti me to sankra we se en se one Ghana kura na se kwadwo amoa e de mama mi a on fa no one Ghana ma no okay sa ye buni pa kwase yemani ko su e de be hu na ye obi ama nka bi ma na in these days e bi nsi na sa na ye Africa for yete sa na ye bi before yete na sa suba no we will make sure say we will kill it and ye dwuma biem ama me da ase ye be di case we che ko si se kwadwo amo a e be give a chance ama ma me no ama onya na somdwe nana kwa ama me dance menchia me sister ba ko bi London auntie ama e London auntie ama nyame onka ho pa mechia we ama unse na me kase omunyina ye nhyehyeye abra na damfo ne ka ho bi se ma mi nka omu ja ne saa ma na basa na se mu won nhyehyeye a mu ja ne kwan se ye ja wo kwan ama wakọ mo ba be hu se mami oti e wonju o wonju kura mami esese ni hu ye hu kwadwo esese mami ni hu ye hu o papa o sofo esi wo hu se mami watwi ne to ase abo udua ampa wo ba ye yi no mami ne beji tu mu se mampa maya ade no maya ni o ma eti ya kwadwo ena ema ni o ma nyede enko yiye ama onu maame ne sosofo asa ayede aka akire wo ama wo bepa maame icha waje atum eti wenyina aka hu bi ena kwadwo de pamu na free ho enu ma nko yie no maame aye enu bi etia akwadwo eti saa nipa we na wuja no kwan no eti kwadwo wu nsuro no saa nipa we na wuyi na free papa ho no kwadwo wu nsuro no okay na maame so tena ne papa ho anka no ho beto no ade na oye no no ka papa no beto no papa ni yinsuo o se esane ni ntini ni esane ni ntini mu bie na adwini physical therapy oh ye no waduma kagum wo se ade sex yes what nanka maka wa misi bo yiyim papa na adwini fifiri ni ama bi so wo obo papa no no kwasem na wo ka kire no we what won chen ya bibia unse ayarefo no kra na nse na me hwe video bi o hwe yarini no unse na papa ni ni o te dwane ma na woni ita baba woni yi ni mpoku egu so ana papa no hwe sa na otam papa ne nsa ana de to so abo ana wo ye no Master Julius bi to so Master Julius na baga na preso na kami ni kai baga na preso baga na preso o ti baga ana ana ni se da so papa ne se mo no za example bi na appetite na appetite na kwosoro ama ni banyo ade ni pa ya gerie eni banya la ka we be tam ya usi David abi we di e bisuro kai no ya to so no wa na esa ago so say ya azo me sadi twika azu bisuro eni ba we eti kamu papa de mami kura ya no o se mama ne se wotimi ko ba ko komienu utam yesa kro besa
on wo jai na papa ne be ye adwuma se de ni ntiri ni mu si ye adwuma bie na tretena no ensane no o papa ho be ya boade o nyame boade o e boade so ho hwede ampon she e bo ho hwede ampon e se tokurom ebinom je pacha wansa hwede ampon ade yesu ade a wo ya se wo nyina yo yeni eleje mfo ne gwa no ya ni ma na so ka ho se de wa duru we sani ama ho ya fokora ade we just wo ka kai ya wo ka wo kwa adwuma na ya na no pa no hwe adu officer be fa ya boss yes o feel say adwuma na ya odia eto mo wo confidence of going out eto mo ya kuntan chinche se wa se kunku wo hwe ye boss to wo ya wo sisi malaria ancho already yesu na wonya ba kwa fire e mo ohye ba ko yes na wo dia wo bukam shia utumunza uvidie ni munyine sani Lufthansa ne mu sani utrimi kwado una on papa ya resa ka papa ho beto ne papa ne wakohunu nti ana wo maami wo se wo pamo na ye dey afiri ho na ka wo pamo no afiri ho no de misuro makwadwo no esese wo keka ne ho ntentem no na esese wo suro maami ne se otumi ye bibia biti akwadwo kwadwo ma ho nya ha jai se na de wanya ho adwuma akoyi ama wo na me firi bekoyi a me ko alibo me ko hehe nka se jai wodi tena ho mame nka bibia nkyerɛw mame na otia na so otiti nnuro no so obesa papa yare wasa de bibia sa aka ho wasa de bibia sa hya wo papa ho aka ho eti ehu kwadwo de wodi gya ne kwan sɛ ye no kura mu a sɛ ye ne papa mu a ɛna wo pa mu mame afiri obegya ne kwan brɛwo kwadwo wa futufuo wo mu fi a wo mu ntu kwadwofo ye beka sa awie wo mu fa futuo wei emfa makwadwo se kwadwo nya ne ntanta mo ma ne nan mo ne to na wo meja ma mi kwan na nya saa wawura o mu fie ho onim dia ye ane dia nye oni de obetumi aye won se ma mi ka sa o ka se ni die nsu o ka se ni breso o ka se ni eden so onim ne ma obeye eti kwadwo abusuafo kwadwo ayere ye se hu ba ma pa na chese hu ba ma wa ye kama na oba pa bi ye de eta na chi eti oba me tie mu fra wo ne ene no mema ne nka ho mobo hu o mo sa no mo ye ne oma o mo nka ho ya eti ma wo nya ha na wo ba wisegu ku na sum se ma me na wo ka se won kɔ no wo beja ne kwan no mesro mi wura de sese ye de ja ma me ne kwan ye fa nya ne kwan na tuo nkɔtwere ba bi eda na asumdue nya de emra na sisie de ya ye so obi ani brade ye so obi ani brade o na emum asisie ena ye de ya nti ma me mesiro tu kulufo media oba na me kasa akere no because be ma no ka ho mpo na da na won ka ho wo be ye mobo ka ho na be hye ma me afuru ma na nasum enyo no na wo so ho nya da ento ama me da se me da se evangelist ama nadwo ade chini anti asem fufu ati wade kese pa ancha kese ma me bishop no na ewie kwa ma crusade afam ko kuma sinyina dane bishop already shira ne so penyine na wotwe mu shira mu di shira ye ama me ka kire Ghana fo enkanka sabi ye ni bi na efie nhyeda nye papa na edi aho kire chi koye bibia kyese me kona nya bibi kakra kora me pe se nipa wa me nipa ehunu ebo a wo so a your value o treat you rough ebi na atu menu abai 53 kama Akoma FM 87 adia bibi from penny wiase any agreement here on paper ama amika se minchiro ansana David ibekum Goliath he made an agreement sign contract because now I say do obetimi akum Goliath no so wo niema o de beba no 1 ni fie ntu alampo 2 nana yere ono ne baba ye de bema na ware de toso miensa ohini bema na nya no ho enti okọ akono no a okọ bisa ni nuanom no ni nuanom amfi no fi se wo ntimi nko enkonkoje sa abodi no
nti wɔ se wɔdane ne ho ɛna obi na ka kyerɛ ne sɛ sɛ na wɔhene ɛbɛyɛ nipa koro bɛkum Goliath na ɔsɛ ne fa me kɔ obi kɔdu fie ɔsan agreement Ghana form pa agreement sign obi timi tam ne ba wanyem na wo no bosome nkro no de na mo bi gye ne ntra ɔde ne nka hwe no akwa somwa ɔbɛyɛ bibi papa ma no de kro no ato no so sankofo nya so gu aso dem yedi mu asɛm ne nkofo mate asisie ɛne esu nkofo mesu asa ɔno ne yɛ mba no ɔnkotene obi ankyɛnda ne nyina nsɛ ne maame de ne ma no pepa bi na so ti sɛ da kola no kɔ no saa no bɛba no yɛre kuro no ato no so ɛna ɔne me kunu yɛsei ne apam no ɔboa aduru bro bɛgya no kwan hwɛ ade a maame yɛ ɔho wama wogye di sɛ sɛnka gu pepa so sɛ 1 mo bɛbie sport ama me ne atoro 2 mo ama hwɛ bɔ nsuo no so 3 bosumi sɛ no no yɛsan ne papa no ɔne ɔntimi nsan wo kɔdwa mo a wasan wia ɛnka nnɛ na ohun sɛ nka pepa so an continue fa sa mo asɛ mo ni so na odidi na dwene ho kɔdwa mo ayɛ nso ho sɛ nani ate na mibusa kɔdwa mo sɛ wonni a wo no mo wɔ hefa wo maame ɔno papa yɛ wedding no yare ai ba ye wo maame no ɔwɔ yi ɛna obi maame na ɛmɛhwɛ yarefo wa bɛhwɛ na wie fede fa akwase akɔ kɔdwo yɛ ka kyerɛ wo the earlier the better okay ade ama mo ewuja no betimi aye no do ode ayo kra do ode ama otufo bo we make comprise no ode ama ho tufo bo jefi na wo de awo pa so wo bema je wale ke kan sem hunu no na fa ma me we di agro ube hu de be ube hu kwojo ube hu de be yaw kwojo yire tu kunfo sa wo penkwa de ma mi be kan bia onye ma no fi so otini ba bi en wo fa na ko hwe yarefo ni wo hwe yarefo amene hwe therapy a wo de ama no wo se enwu yo cha no be ko me ensa ho ne de na me se ho na request ye wo se papa na timi request pidu ko wo ko me danachi wo hu ya say ya hirim wo sori atena so ye no wo so papa ye say no ho ya kakra o ye bi a che so ho o ma me adwane agya no na ya ka je jabe bi na tutu ututu na me yes na me yes masa the earlier the better ope wo nkwa hwehwe maami bra ne entena se na fia ha asem guguru kakraka ya dwo no boko ne entena se na sundue mra na Ghana fonfanya futu ofiri nne wonu obi sa ama wo bitimi tam ne sika no de ama ene wo kokwa so de je na abram ho kakra pepe bi na so akoba no abram fa so mienu na so me so togo fo ya je ne do ba koko kwatu na ade ko people agreement be na da so na obi sika hye ni nyansa wa anya agreement obi babra bo sai ni nyansa ne maame anya agreement wa o maame do ko hye sanko asum no mu na se people bia na so ka che o maame se wono anko wa o papa do ko sanko asum no mu people bia na so a ka che o papa so wono anko go free na nipa ni ate okay wa hoye obi be sai wa brabo ebi na enua ba wo ya yi ka yi se bosome do obetena papa ho e ma no ho ton kakrai wo ko pa adwuma yanka sika wo ju nkwa oni amro wo se e ka ayi nkwa o bibi obedi but asema o ka to na so ya na de wo se wo hwe o do de ma otufo bo o do pa di ni agro Evangelist Medase Papa Rocker Clinic Limited no papa ne bi ada so odwa so bomodi pa bi we ya be ma wadro no Pacom capsules ada hwa e wo ho achese edi bo mema bomodi pa bi ai na mema yo no enyina so Jeniki of 442 ma de se achisa ye de siesie ye hom e ma ye no so atimi edi mo ven capsules VE ani ni nyina wodwa so Medfagen capsules na no ya no omode aba eboa pa moda sani bia umogya no etimi dia frusane woni padua mu bia wontine mom de na seta peja wote ya pa woni padua mu no wadro no eno no afei wokɔ na so na wontimi na arthritis amo aposo na peja bomodea ne pa bia bia da wote ya bia no edro no eye Medfagen capsules obi anadwuma den ye kamfo ede akyerɛw 0244183230 0244183230
La Quinta Lodge eso se okwaso aka wo se wunti wasiesie baabi kama se beda dwodwo ho na yen so mo se wo hempon ana se wo ba hema eno ti breakfast in bed afa mini ba nso ho no mo dokodoko no mo ne wan ahodo ne nyina bi wo ho no mo am eno aso request ye no mo de abre wo internet no so ejina ne na so swimming pool e wo ho no mo san so na floor no wo mo asiesie ne kama se event bi adwa bi a wo bobia no brabaji floor na na fa di udwuma double bedrooms and a single bedroom baby abeda one La Quinta Lodge, Cocoso last stop, one more Eben White House, 0531-259-741, 0539-259-741. Na kwaswana shadan so efama mesena na ye bi so waguna samai enutibra na ho spiritual problem ahodo ni nyina ye nso no kama ewia ebre mu nioma editia ubia no ya na ado ani akire mu ewo na ye bi enche duabo e na fe moja fra edutuo no mani ade eye na ye bi nche na abekọ akwantuo no ho kratasem nyina no fa kọrọ na ye bi ema ho ban emfa ema aguna sa man na wo no ewo na se na ewo wo kọ a wo de no obomoden afre na hye no nso and a free accommodation nana de abeka mo amufra chichiri ba no nana se wo ba obema ba bia da no ahwew amo ate apo ansa no agya kwan 0243134535 0243134535 Akoma mo nsem dwuma de asuni Akoma 87.9 ye basisia go fire dendo hey me do we ase na say grow fire da ko na ko la no Facebook aba mo se da go fire na na sisi osun daye bla bi so kasa mo no so se wa oya kire se osun dan no na me bi ti adwaye atwumeto abodwam ai asam se na moka ena busuafo monye number no na mo fla ba na musa no o musa no so nyanyamianim wonder one call to me kasa asam ne dan wo hu sa ya ba mu ane ka no ai de akoso ire afọdi enkwotwa aja me kwa wo se da bi jesam bedu afijasa sokore na bedu afijasa sokore dia obeja me kwan me ba wo tren na otwe miensa na sajuma me kwa ye papa no twetwe ne se mi na mi shavu ni mi na mi shavu na mi ma no ni ma jaro no na mu sam de mi tumi enka papa no ni woni me ti asesena bone ma me wo evidence wa ha extra sasa me kanyina wo ba sa pa ja na so me hudu bi no a sabe sam producer because am hudu ngati dia ye nkwan eti brother ma ko bra papa sam ka sa me mra ya etiefo emu ya anopa wie na bro ma me evidence na motre na ya juada ana ya juada etiefo bi ana zabre yi yewe man na fe no anya betie bi ne nkatenkwan bi na wo cheme na yesra fa chaye ese no fa chaye pa won sheda ani bre na ama na basa na ni abrenti asra mo fanche aha eti wani abre menim se wani abre party ensam no boni nyina ni ahwe kwase ebo be na se enti am eti se wadaru mamadu osimi mamadu ha onya me kwan na jame kwan wo jame kwan a me ha da ya wo sahiwe kwa metrem mo ha me na no papa bi adi abamo se da je se mamadu afijasa sokore ansa mame mi ba ma me 3.5 350 Ghana cedis e ba do ko si 500 kumasi ay me ka ma father sasa boka afuna ba ba dura o kire na o twe miensa akwankwada na o so o jam o bia me ka hwe kire me na se mo ya de media ko adin e se ko dwa mo sinne se na ko ane me se me ko shine papa ko tia janai na ko dwa mo se so nya me kwan dia na me shine ko ko me 200 million because as a papa me ne dai ye family de ni masantana da ba ko ana pa ba ko so me ne dai da na chitim so ba ne na wokunu o da na chi ana ne da na chi me ne dai wo ni shia na yes ye shia na maame ye shia na some brothers o ya na so kwati mu yi me ne dai ye shia na no da fa ko se de o si to na fa ko na se biam di so ko si ho na onware na se me ni nyina onware eti bia no sumi ya de tetwa sam je sapon dwa no minam sese machine atade ya se de na odware ne de na 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 frɛ match wa na se papa na match de bo me ya nya bia timi frɛ but ona na ta frɛ se wa tra ho cha ne ho kyere no me match na sa ho kye de hia me sa to wo se de a ese mma ne bie no otimi ya yes ya dwuma I see ya dwuma sa de me ni ko batimi akọ wo ja ko me so abakọ sa hu ya ahodi wo Kuma FM etimi ba ne se da
ọma mi hwe ne biom etim nima dwen kwa onya ya wodi ne kwa okro no so abosom nsia o se ọma mi hwe papa ne bi maba na mo meji 200 million because some med kura na on check no chia meka papa me ne die papa wonyare twa so oja me kwan ena ne de waka papa no me ba oh yeah etu ko dom we meji 200 million onya me kwan no kom baby. Okay. And we tell you point by point. Let you phone tears. Papa no wanya mfie saying. Papa ndo abro 70 years. Papa no bro 70 years. Papa ni dey saying. Akoma FM. Odi awade. Papa ndi yawade. No soldier na o soldier. O soldier. Ediama mama ko sabre de na sele na afrefo musi frɛ ne ye kyerɛ ya dwen ye gye ya homa ne de atom bɔ mɔden abrɛ moim na fa wadwen kyerɛ no ebra 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 hello Medofu di baby akase frame So, it's 1937. Okay, Papa, and you. Na mesema tia mami akushia. Bebia obia confirming chairman mami. Na dia mekasa mekane say. They say ben gwati se uswa pimpia. Wo krata dira banyeni. Papa no won sei. Na asem na mo kan o so beba dwada. Me de ho na me point gina. Na yen se manmra na bibia o pese obeka no. Omeka yen su enya ho agine na yen fe mano. Anu asemani. Yo, me da say 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 Nanekwa Facebook for no Eddie you. Eddie papa. Hello. Hello. Meda fooding baby akase free. O ma me mediane anu sika abrante em kase free atosu extra new site. Me damati bebre ma me na kakra me kan se mesre papa no onka hu se ewiase obi ye adwuma na katia se ye 1 cedi ana 2 cedis ofata so de mano the bible kwa kasetia se dwuma yi ni fata na katia enu nti se obi ye adwuma ana so obi ye bibi ma na katia ni mienu ditum na pipa na so kwa se ye wutimi kan ye se ye bocho se wo kan di agro ubi e wa no e kan ye ne nko ano eti se je woni na akan krata sem enu nti ye be hwe se omayi mu ye mpanyimfo ni nimpanum binom enhwe na nukuredie energy na maame no wode no ho abɔ afɔde ama papa no nti sɛ na katua nso sɛ fata na ɔmo nhwɛ no mo mpama no maame aniska brand ma no asi me da say hello me da foodie baby akase free Andrew Simika and Manning papa zibu simboke abrante no ɔhwɛ ni papa me maame o no kra na ɔtia wale no ho edu die den no wɔdwane kɔ na wakwa akufo bi maame de na ba so mra mehwe papa mawa de ya kura police edu anyumle so a wo san ma papa san ye ne ho adwuma esa kan wa ni nyina ya aduo a tete papa ni mpom ni mpimo be sisi ni sugo ama na dwuna sa ba ne ho so na wo ti maame ne nko na wo ba na wo kan be be na si na wo peso ye maame no abrante no he ni pa o he ni no ntwa maame ne ka onya de o se kire me da say hello me mama. Ira. Ani da cho me mo ha. Ejo so ba mena. Ai ni abe ma ko de piku ni e ka so za ki market. Abo papa o ba se ya akoma e 7.9. Ma fu ti mu papa e di fo ma. Ba de ti mu go ama me. E wi aso ye ma ni abe ma se. Mo bi na no kan e kan no. Won kwa se so di so. Ma wonya sa de no. Se ma me ka bi bia tia na me be adwuma asem bia na me be bi na no akake ni abe man bia ena adwuma yere enya de be so ko so mo bi akose ya de na so wo hye ne bo se ma me si na me ma ne duru ho no ho no ka bi tia wa enyema nye ye nti be sre ye be si ni abe man be bi obia omra ene ma me ne ma present ne ye nto ye ni pe bi su ba ye wo mu no enya se
sɛ wo tuma ma me ka wo ma me no ka wo be ni se pasa bia me be setre no na yie ntoye ma me ko poko no maka me da say hello ema na udi me bia ka se free okay me da say entie we ma me o guru se wetini o yare for pa tan ten bi ni tenya yale ni no ho me tefa o papa kwa na so yale kwa na so ko tan ten fra when ya koma dese enya tintia onti to bi o kusan ko tole no wa tuno bo se sisi be mano onye te na wo ko ni bi na te ke ri onge ni no okay me da say ahumano da so adam ti mo ana mo frɛ pɛse eka bi no munti na ye bi etu muntam sa nti wo so betumi afrɛ na ado adwen kyerɛ aba na wei ase good afternoon wo chiachia me pa ne abadwafo nyina na wo se maame no wota na chi wota maame na chi pa dia wase woje edi frɛ busua no ho bia busua no nyenhyehyɛ na wo mo emfa ema no unbreakable gina edi a wode aba no nom Richard Asare ase ade 200 million maame na nkasa wo hunu bi pen anka wo so woje eti ono so ne dia wode eba ye eno no na sanso na Gladys Tago ase wo chiache obi ana Toga anya Gladys Toga as a good afternoon. Adua Boahema Dilis as is what chacha papa na sanso so na Nyantachi Atapo senior as so dene de aba hello. Me da food ba bia ka se free. Afane kwaje pa. Okay, yenti kwajo. Umite bi wo kumasi hanu ọmọ fẹmi tó bi sẹ yẹ sẹbi yẹ dúró jìnnà náà yà tábà yẹ di èmi nyà nsàdà bíbí ẹ pèsè èsìsì ẹ ní ewu dẹ pèsè wùdí mi ni wà tábà ó dé èmi nyà nsàdà nti sáà náà pèsè kyerẹ sáà máa yẹn sáà náà pèsè kyerẹ kí sẹ madam ní ètùmí àtàbà nti wọ ìsìn àdùn náà ní dẹ bìtì nti ẹ yẹ sẹ ṣùgbọ́n bí a kùmásí àfọ nípa bí ewu mu ọmọ fà paa ọmọ bí atọ ọmọ hó sọ ọmọ yẹ sáà ní ma ní èkó ní àpá. Sɛ ɔmo bi nipa bi sɛ ɔmo do nim nyansa so nipa bi egya tu ɔmo de kɔɔ na egya si nyansa nyinaa wɔ nipa eti mo hwɛ na mo nyim ame ne sika ma no nya ne kɔsi asɛm no ɔda si edi wɔ hɔ nom no ma no asi. Beda say hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Udin. Udin ani Kofi Lenko me ka se fi barikasi. Okay, Kofi etio. Dia me tiya ka ni se mesre na dia ma me no deserve no mo fama no. Na asumbi emra ida se wiase uzisi ni uzisi akuzisi ni nyina ko wie mo kire ne asamado ntikakra bia ma me na komo be pani emo be free so metimi aye no omo nyamfa mbo ma me na asumbi emra be da wasema kam Miss Meda say hello. Oh, ma tato atome de Francis me kaso asafo. Okay, yentio. Aha, me ma som no Akoma ebusia pani no mesre no Use mammy by hollow. Oh, yeah, where pa or mammy purpose, no more to make I say, Bob, who even get just this won't you keep it? Say, I buy you know. Let's say, no one say, or they are branch, no, 1 year back, so we say, day, or your back on that. Yes, so I'm going to my man on my something, not some fantasy for best we say, okay, yada say papa, so do the abana Facebook for no so. Mo adwenkyere amode eto ho no na meka se Nyantachi ase ne din de Nyantachi senior of Different Kumase Tano so na wode ne message no ba yes anso na okay Ado Frank ase wo mo hwe pa shoemakers a wo mo anomanye na wo mo so etie program no papa na Nana Henry Ochre Alizo ase wo hwe free Cyprus Akoma mu Nsem ode ase papa nam se wo se awie watie program na Philippa Margaret Amponsa eso ehwe yen e wo Facebook no so Hajia Mayiya eso ne dia wode e bai no Nana Amatachiwa ese this woman and wasre sa we di ade upon Bismarck eso wo enjoy party free Asante Achem to kwai
Yo. Yada say Solomon Kwabena Efa as a good afternoon. Thomas Ejebuama as a oh soldier bullet. Oh soldier never dies and pa. Yedi awade eba no na Evelyn ya as say wo hwe pa Eddie Free UK on one kasa ni tie na wo butu a o hwe program. Na de hye me dey ama say wa Sarpong. Ya ne de na say nana. Uko ama uko omaya. Donyina omai udru donyina ho a omo abiatum okay omai ho so udru ho a omo unique ntabi wo ho boys bi wo ho ubedru no omo so abiatum a omo tie sister Mary so Aunt Mary oton wade wo ho ubedru no so edi atum ejabo ache odi atum onyame nhira mo udru high school a ewurade Yesu ama se de omo sitie ya no onyame onhira mo pa mo miebie mo ntoto ho saa emaye onyame onhira wo nyina hello aha where dey come ekon why fast ramudin from Shaggy me katafla binchi Shaggy entie we ya me paso ma me no okwati papa ni atu bi no te na many man 8 man papa so te no offer mu de and so ko mu ha many man e to setting ni na obi e be sa yare na onya da je ti after no ko butu obi so de e papa na ka ni da on se da na libya ta e big bi no na gusa ko no so o ko to so na ho de be ana andasi ai ma me no ko be bi no ho dan ke na o ka se wo de gusa ko na se a ka ka te ye ko mo ni ma no de so bo ni wa dan so wa ko so ko e bi ma to ti ta se na ni pa me ko na ba o so me se e no be ti no fia ti se e no be ti fia e ti se e be ti se na so o ko dia ala so be ti se no ko dia e do bi ti ta na na o ma ya ko wa ka ke to so papa so wa no wa na ya wa manye o mo na mo ni sa mama me no na ama me so so atendi Shaggy we ya da se papa me dey de ama Serwaa Sarpong akoba mu nsem dwumadie ene de ebe so mo producer Ishmael Haywood nana yawo ene be lucha da ma wo hwe yen wo Facebook no eso Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensan na nakua koko ena fe oba pa akohwe sikapa mote obibia enka ye kɔ akoma mu ensam ye de asi na mo makoma sports ena ye de to so ema mo ye de mo ase ema mo anitie Disakoma dansiona yet mediatina all day. Disakoma dansiona yet mediatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe me dreyetin fun. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe me dreyetin fun. Eko baby nko siri. Oh, how baby nko siri. Ayaka baby nko siri. Oh, ham baby nko siri. Disakoma dansiona yet mediatina all day. Disakoma dansiona yet mediatina all day. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo day. Ni ebe me retumpa, akuma ejo. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. 87.9 Kumasi. Yakrato na